kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adda ka di pa iti masapul mo, Kathleen, bakit? Awanan, daan nila kay. Agrubwata kon. Awan tinalipatam. Tibalon mo ngay. Tipayong mo. Adda dito'y bag ko. Nasaya at matngarod no kasta. Si kamanan ti makaam mo dito'y balay So kunom to dagiti ubing iji pagadalan. Ken no awan aramidam, aglaba ka kuma. Ay nawaw, saanin na masapul nga ibagam da bakit? Amukon da kita. Agyaman ako na ilakay. Yan tangay si katimang manggay. Siyak mat ati makaam mo dito'y balay. Kasta ti kayat ko ken kaket. Saan ka na arte? Gaputa iso ti may parbeng bakit? Masapul nga agtinulong ta. Iti kasta, naragsak ti pamilya ta. No kasta ti kapanunutam, saan ako ngagparikot lakay. Mala, agrubwatak nga rudan, tapno saan ka maladaw. Okay, bakit? Agan anad ka. Rugyak mo tindag laba. Naimbaga bigat mo, Dani, anak ko. Ne, da kayo magkaham nanang. Ay nawaw, kas kala nakigtot anak kakita kanya. Saan nyo ba't ngamin ngayong bagbaga nga umay kayo dito'y balay itananang? Naggapuak iti ayan ni Antame, nalagip ko ti dimagas dito'y balayaw. Agkape kayo at damat ti tinapay dita. Ay, nabsugak pa anak ko. Ni Kathleen. Ang dati trabaho na itananang. Isaw ti agtrabaho. Woy, naawat ngamin iti naplayan na. Iso kapilitan nga gikata. Tapno at dati mga sikaso kadagitan anak may nanang. Naimbag man, tay manugot nga iso ti agtrabaho. Wen tatakdakil ti sweldo na no iso tag trabaho nanang. Sa bagay, adda ngamin nalpas na. Wen nanang. Kasta tinasayaat. Agtinulong kayo, tapno malag-anan kayo adwa. At dalabit papanak nanang. Ay nawaw, sa di numan ngaminan ayat ipapanam si Kaador. Imbis a makipurdya ka? Mapanak iti ayan ni pari Dani nanang. Ay nawaw, saanan? Ang mga numataktak jay tao. Madama tilabana itay limabasak ijayan da. Anya ti kunam nanang. Aglablaba ni pari Dani. Wan, apay, adda ka di parikaw? House husband nga rudan ni pari Dani. Kas jay ti ulidan nga asawa, Ador. Amuna atulungan ti asawa na. Ulitan nga asawa. When no under disaya nanang. Natural. No adda trabaho ni bakit na. Isaw ti agtagibalay. Kas jay ti maiparbeng, Ador. Iso ti padre di pamilya nanang. Apay kung mga iso ti aglaba. Adamat ni bakit na. Bakit yan dag ita bakit? Siya kung ti mapan makitsanda lakay. Siyak nga rudan. Sigurado ka? Wen, unay kalakit din aya. Naibusin ti abasto tayo. Isa masapul ang mapanak makitsenda ita. Amom ti gatangam. Katwa na, siyak pa eh. At damot listak. Nan kita man lakay. Kita man ustungot lang. Nood dati kurang, ilistam latan. Mabiit lang nga rod ta kita. Ustungot lang bakit? Husto mo't lakay. Ang mabiit lang ang takitaag pa'y dagiti daddo mga awan. Taiso ti inayon ko dito ilistaan. O sige, tagdi ko sa klabit. Ilistam lang nood dati kurang na. Tas siya kung timapan makitsenda. Kunak tumat si kadayta pari Dani. Sigamot ka para to. Sa di nung tinagapuam. Iti ayan ni pare Andres. Nakipalot kami. Ay si Kangay. Ne, anya da kita nakakarton na binangkat mo. Abas tumid ang kita pare. Ay nawaw.
Di mo ibaga, asikat imbaw ni bakat mo, ang palengke pare. Kapilitan na siya tinapan, pare. Awan ngamin tiwayan ni misis. Taad dati trabaho na. Una yan pare. Oh my God. Anya tinakakatkatawa, pare. House husband ka gaya man pare. Adda ka di dakas, pare. Apaya si ka, ti mga rarami ti trabaho kuma ni misis mo. Trabaho ti babae dito pare. Trabaho ti babae kin lalaki ko na pare. Addaking ka, no di mo pa ti bagbagat pare. Ay, awan katawaan da ka, dagiti kalugaran tayo no ka. Bakit? Di off mo itaya. Wan lakay, apay ka din. Kunak lakit din o damot ten rik-rik na. Awan. Dagiti ubing nga Mangmanganda bakit? Adda klase da ita. Ano sampay laang ti mangitulod kadakwada Un bakit? Tapno makasigurado tamad laang. Nga iti pagadalan ti pagturungan da. Agihaman ako unay lakay. Numabisin ka kit mangan kalata. At damot na luto amakan. Aggidan talatan inton madamdama. Okay. Panawan ka pa nga ron. Tas kaswag da kiti ubing. Amangan lumala daw da iti klase da. Sa dino tinagap po ang pare dani. Iti pagadalan, pare Ador. Pugtok pare, si kamanan, tinangitulod ka dagiti putod mo. Ay nawa. Awan mo't siguro ti daka si Jay, pare. Kit no trabaho ti babae dito pare. Anya? Trabaho ti babae, ti mga sikaso ka dagiti ubing. Iso asaan kumasi ka, ti mga ramit ka dagita. Ni bakit mo kumaa? Ni bakit kumot nga min tagtrabaho, pare? Ay, awan mon pare. Masapol at tulungak ni bakit ko tanong saan? Apaan na? Under ka gaya man niya. Saan mo't aga po tatultulungak ni bakit ko, pare? Kat under na kon. Ay, kas lakas niya matlaga na pare. Anya? Katwan no siyak ti sika. Ay, jak ipalupo sa kasta pare. Talaga ka day ngawan ti pagbaliwam si ka, Ador. Ay nawaw. Apay kastama na nanang. Awan ti takas ang raramidak anya. Nangagkaw ti panagsasaom ka ni Dani itay. Ha? Dajay ka din nanang. Tasurwam pay laang iti dakas ti padam ataaw. Putno matibagbagak nanang. Trabaho ti babae ti kasjay nga raramidan na. Trabaho mo't lang ti lalaki dayjay. Saan aga puta babae iti kaadwan amang itultulod iti anak da iti pagadalan. Kat panunutem maten at trabaho ti babae iti kasjay. Iso ti putno nanang. Ay nawaw ka. Iso a pinanawan na ka ti asawam. Takasta ti kapanunutam. Ay, naimaglakid din. Tanalpas ko mo't lang ang tinaglaba. Ibilag ko na gito yan. Iti kasta, mamagaan mo tayo. Sayang mo, tidarang tiinit. Pare dani! Yahoo! Ay, lumabasak pare! Nimot pare Ador da jay. Nakaigamiti manok. Mapandaman siguron makipalot. Bay-bay aklatan. Jakon sungbatan. Amangan no kan tiyawan nakmanin. Nang runakit nakita na ti panagsalapay ko kadagiti linabak. Ay, lumabasak pa'y kunak, pare Andres. Ay, pare Dani, kunak kuma. Ha? Oh, mayat May isa ka gayam kadagiti taga. Anya taga, pare Ador. Tagaluto, tagalaba, tagainaw, tagawalis, tagasundo, tagapalingke. Kanda dumapay. Ha? Among pare, ti lalaki, iso ti makuna ahaligi ng tahanan. Iso adi ka nga ron agpaandar iti asawam. Pare, sa anak nga under ko nakmanin. Tultulungak lang mo ti asawak. Tay sukit nga ron ti ada trabaho na. Aw, adula amin dayta. Ti kunam kay day, under ka pare. Hay, sige ka pare. Ang mga nubirngasan da kanton iti Andres dito yung lugar tayo. Apay nga taakas jay ti panagsasaw ni pare Ador kanya. Trabaho ti babae kung kunana mo da kanayong. Mga nan, Dani lakay. Naunag samot ti pampanunutam lakay. Ha? Itay pa'y nga ay ayaban ka. Mangantan. Ne, pasensyakan bakit? Anya ti pampanunutam aya. Wano, adda ka di parikot. Awan day jay bakit? Adala na lagip ko.
Sigurado ka, ah? Wen, mangantakit din. Taso ko nakapay iti ubing inton madamdama. Ay nawaw, uunay man tindi kas trabiyag. Ay, nawaw. Apay kastamot tan lakay. Makao mga rod. Makaumatian niya. Katkatawaan dagiti kalugaran tayo. Anya? Wen ata siya kano ti mga aramid iti trabahong kuma. Ay, una yan lakay. Saan ka di pagsaritaan ta asyak ti agtrabaho? Sika ti agtagibalay. Wen ngam ado nga rod ti sa uda. Di mo ngamin ida ikaskaso, ah. May bagam ti kasta. Ngamin, saan asigat ti katawan da? Trabaho ti babae kong kunada. Bakit nakababain? Anya nga ron ti kayat mo mapasamak? Magtrabaho akong bakit? Sigurado ka? Wen, siyak tagtrabaho. Tapos di dakat katawaan kan kantyawan nga underkas kada Andres. Ay, katsi ka ang arod. No iso ti kunam, di iso ti aramidong. Anya tinagapaan nyo kanila kay mo idikalman, Kathleen. Nakadamagan nyo anagapa kami, Nana Mercy. Nangagko ti sa uyo idilim mabasak iti paraangan nyo, balasang kaw. Ay, nilakay ko nga rod, Nana. Apay nila kay mo. Ibain na mo tentar aramidan na. Anya? Katkatawaan ka nung amin dagiti kalugaran tayo. Taiso ti mga aramid iti trabaho ko ma. Maawatan na kuma, ta si kamot nga rod ti ada trabaho na. Kaya nangaruden ti agaplay, Nana. Parikot ko ita, ta saan mat amabalin nga agtrabaho kami adwa. Awan mga sikaso kadagiti ubeng. Ay na, kinapudno na, ni Ador ti may sa amangoy uyaw iti asawam. Tunggal makita na ngamin kat katawaan na. Ay, agparikutak ki din, Nana. Kunamlan asino mat ngamin dayjay nga Ador no agsasaaw. Iso a pinanawan ni bakit na takas jay ti ugali na. Ti kayat namat kat isaw ti pagsirsirbian ni bakit na. Pudno nga rod ti sayang gusang, may papankin Ador, Nana. Ay wan balasang ko, pudno dayta. Ibagam kanila kay Mau, ano adda ti mangag na, kat saan nga agpaapiktaw. Anya kumangamin ti ammo ni Ador, kat sadot mat amaysa. Pangaasem, tadimon kankantsawan ni Danay, Ador, anak ko. Nay, apay manan nanang. Wen ta saan damutin nga agkin naawatan ka ni bakit naga po iti aramidan yaw. Kat, apay asyak ti pabasulon nyo nanang. Wen takat katawaan nyo mat ngamen. Kankantsawan nyo mat ngamen, isu aday jay. Mabain ka numatan. Normal laeng nga makarik na iti bain. Nang runak at iso ti lalaki nanang. Tapno ibagakken ka. Kas ka ni Danay, ti makuna nga ulidan nga asawa. Ulidan no ulidan. No awan ti nasaya at nga ibagayo iti padayo a tao. Agulimag kayaw. Di yu pakibiyangan ti biyagda, no awan mo't tinasaya at ama itulong yaw. Ay saan ko abasol? Nagpaapekto ni Daddy nanang. Damat tan kingkwana Masaktan ta isumat ti pudno. Andar mat ngamin nanang. Ador! Eh pudno mat saan ka day? Under di saya, day di adani. Iso adi na bagay ti Dani anagan na. Ti bagay na Andres. Hay, makamu ka. Numauma ni Kathleen kat sikat apaan na, makamu kamutan iti biyag mo, Ador! Agaplaya kon bakit? Ay na, saanin lakay. Siyaklatan ti agtrabaho, ta sika ti agtagibalay. Ay, saan? Diya kayat. Kantyawan dak mo ituloy ko pa'y aramidag. Ay nawaw, apay ngamin nga agpaapekto ka iti bagbaga ti pada matao. Nakababain nga rod bakit? Nakababain? Nakababain gaya man, ti panang tulong iti asawa. Diya ka mon bakit? Basta agtrabaho akon. Sikanti agtagibalay. Saanin ko na lang arudan. Narigat ti trabaho iti konstruksyon. Iso nga rod nga ibirbiro ko, tapno saan ka matlaang amarigatan. Ay, basta. Di naklapdan iti kahit kong aramidan, Kathleen. No ko nang agtrabaho ak. Agsarita taman, Ador. May papanitian niya, Kathleen. Sika magayam ti numero 1 amang kankantyaw iti asawa. Kahit anya ko maita? Pangasima, tasardengamon nilakay ko. Saan anasaya at ti kastang aramidang? Ay nawaw, iti anya aga po asar dengak. Apay, masaktan aya iti bagbagak kat pudnungot nga address. Sa
Ngamon ti asawak, no di mo kayat nga idarum ka, Ador. Ha? Idarumnak kunam Kathleen. Wan, iyuman ko kindi kapitan ti kasta nga aramidam iti asawak. Iti kasta, maikan ka iti pagnakmam. Saan kasalumot nga men, kaya't kanayon abisin nila kay mo. Isupay ki din ti mga aramid iti trabahom kuma. Ha, agtal na ka man si Kaador. Di ka agpakalaing. Di saan na ka kumapinanawan ni baka mo, no talaga mo laeng analaing ka. Ha? Dayta ka panunutan ti makagapo, no apay apinanawan na ka ti asawam, saan ka de? Agtal na ka kuna manang. No di mo sardengan ti asawa, talaga nga agdarumak. Idarum ka, Ador. Nakaamon nga ta ni Kathleen iti parekot mi nga gasawa. Anya nga'y, nariltok kalakit di nga rudan adi na oras, Ador. Ay, no sa anak lang nga nakapagtupol itay, ang mga no natibag ko day ay. Nasaktan ka iti insawang na kat pudno mat. May sakayumot nanang. Dayta nga bain, nalaing kantumot amang kantyaw iti padam a tao. Di mo amaw anaragragsak tibiyag da Kathleen kanidane ngam tibiyag mo. Adula amin. Basta under daya dane. Under. Ay nawaw, sardengam ngaminan ni Dane. Saan aday takan kantyaw ti paglaingam. Apay di ka mabutang amay darum ka. Tanya kumangay ti pangidaruman day di Kathleen kanyang. Awan mati nga inaramit ko nanang. Ay nawaw, talaga mat anatangkan ti ulo man niya. Kat pudnumot. Saan ka din nanang? Hay, jak amukin ka, Ador. Makauma ka akasarsarita. Ha, di ta ka manlangan. Ha? Ay nanang. Nanang. Di tak panawan dito oy. Adda punto ni bakit mo, Danay. Anya nga ro taramidak nanang. Kan-kantsyawan dak mutan. No kantyawan da ka, di kantyawan mo't ida. Ni pare Ador. Nalaing agkantyaw day ja tao nanang. Ni Ador, apinanawan ni bakit na. Ha? Tidamag ko kat feeling bus day ja tao. Iso apinanawan ni bakit na. Nalabos ka no ti kinasadot na. Di na amo atulungan ti asawa na. Payawat na kano amin. Iso anauma ni bakit na kat pinanawan na. Pudno nanang. Saan mo't ngamin akasta ti istorya na kanya kide? At da kanumot lalaki ni bakit na? Oho, inulbudan na kalaeng. Isungag panunot ka, anak ko. No di mo kayat apanawan na kamo ni bakamaw, di ka agpaapektaw iti ibagbaga ti padam a tao. Tinapatag kat naragsak ti pamilyayaw. Para kan ka lakay. Ay nako. Portamot da ito, Kathleen, bakit? Wen, para kan ka. Gatangam no anya ti kayat mo agatangan. Awan, bakit? At damot amin na nakasapulan tayo dito balay. No awan pa'y ti pangusaram, di idulin mo pa'y lang. Sigurado ka di bakit? Wen, deserve mo dayta. Ngamin, nasingput, kun nagagat ka nga asawa. Ay na, agyaman na klaunay, bakit? O sige, agrubatak nga ruden tada trabaho kita. Sikat ti makaam mo amang sukon kadagiti putot mo, ha? Uwan, bakit? Amok no sa di naman ang tipapalang pare dani. Mapan ko sukunan dagiti putot ko, pare. Adda ka di parekot? Ni bakat mo ngay pare ha? Adda trabaho ni bakit ko, pare. Iso asya akong ti mga rami diti trabaho na kuma. Andres ka talaga amatan niya. Sige, kantyawan na kagingga kay kayat mo, pare. Awanan ti bibiyang ko tita. Tinapatag, kat naragsak ti pamilya. Ha? Ibagamlatan di kayat mo ngay baga, pare Ador. Basta siya, sa anak akas iti daduma dita, a pinanawan dagiti asawa da, gapu iti kinasadot da. Ay, namaw. Sige lang, pare Ador. Kantyawan na, agingga kay kayat mo kunak manen. O kailangan kanyak. Tinapatag, kat agtintinulong kami kini bakit ko. Kang runani ti amin, pare Ador, saan kami nga agap-apa? Ay, nawaw! Di mo ibain no may saka a house husband. Tinapatag kat matultulungam ni misis mo. Laglagi pam, nga awan ti trabaho ang nakababain no para met iti pagimbagan ti pamilyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan.
Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo, to'y YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Hello, Realin ading ko. Kumusta kayo dita Pilipinas, manang? Nasaya at matading. Si Kangay, kumusta ka matandita abroad? Kaasi ti Apo, nasaya atak matlaang, manang. Ninanang ngay, kumusta matan tinegosyo na dita? Awan mo, tinadakdakamat na aparikot kada kami. Nasaya at matnukasta, manang. Aw-awagak itay, ngam di na matsungsungbatan. Ay nawaw, ang mga nubisi iti pwesto na ading ko. Nalabit akasta, manang. Padasam tumanin nga awagan inton madamdama, ah? Wan, manang. Kat, kaano ngayong agawid ka dito Pilipinas, ading ko? Irinyok manan ti kontratak, manang. Anya? Kurang pa'y mati ornong ko. Nayunak pa'y atap no relaxak tong agawid. O, kita ama, ang mga numaliwayang matanti makiasawa, ading ko. Narigat ti agmay maysa. Ne, nagsubli ka mat adagos, ay rabakay. Awan ni nanang ije balay, morli lakay. Ay nawaw, kat norabain bakay. Narabyan siguro iti pwesto na. Ang mga numadama tirepak na kadagiti lako na, iso ang nag-overtime manan. Talaga ang nagagat ni nanang ah. Dayta nga rod, nasubraan na matan ti gagat na, kat awan mat ti suportaran na, tagpada kami matan kinirihalin nga at trabaho na. Ag-relax kumamat ka na. Dayta mo't laang ti bagbagakan kwa na, ngam di na mo't kayat lakay. Sayang ka no ti mapaglakwan na. Sa payagmay-may sa ijay. Iso ti mga rami diti amin. Mayat no mangalay ti kadwana. Uray tangdanan na no iso. Ninahanang paiti kunam, kabailakon kuna namanen ah. Agkapita pa'y ayra. Agyamanak nanang, imayak dito'y balay idikalman. Ngam awan kayo mat. Wala, tanag-overtime makmanan iti pwesto tayo. Di yu sobraan tiyag trabaho. Tanarigat matlaang no day tati pakaalaan nyo iti sakit yu. Ay nawaw, si kakit di mag napigsaak pa yan niya. Aywan gayam nanang, imawag ka din ni Rialin kada kayo idikalman. Ay wag nanakaw, nakasarita yung araw ti kamsat ko. Ay katun ah, irinyo na kanuman ng ti kontrata na. Kayat na ti makaurnong nanang. Ay, talaga na nga to ti arapaap ti kapsat mo. Wen nga rod nanang, ang mga numalipatan ng ti makiasawa. Day tatijak ipalubaw sa mapasama. Narigat ti mabaaka na niya. Di yumat inbagbaga ngagpasyal kayo gayam ita, nanang. Kailiw ko dagiti apaw kanakaw. Asino nga'y tinagbantay iti pistuyo? Nang rikupak pailaang. Ay usto tapno saan at trabaho ka na yun, tisang sangon nyo? Un nga raw. Ay anyang nga oras asumangpot da ayra kandagiti apaw. Alas 3, ti dismissal dagiti ubeng, nanang. Ang mga no paawidan dagijay. Ala, urayat nga rod ida. Una, agkapi kayo pa ay pangururayan nyo kadakwada. At dati na ba ti a sandwich dita? No di yung kayat ti kape, at dati juice itirep.
Awan ka di timbagbaga ni Nanang King ka, ay rabakay. Anya ko mangay ti ibaga na kanya, klakay. Duwang aldawan, alimmabasak iti pesto na. Kat nakarikip man. Aya, Wan bakay. ay nawaw. Apay ngay nga ta. Mapan mo bisitaan ni Nanang. Ang mga lumadimat kang tirik nana. Mabiit man lang ang tawagak. Mapangkalatan iti ayan na. Tapno makasigurado tayo. Kan tapno makita matlaang iti personal Sige, mapanak inton madamdama lakay. Ilupas ko lang ang tar-aramida. Mangan kamot tandita, ano mabising ka? Adamot na luto asida. Anya ti masapul yo, Uncle Delphin? Nagkapuwa kita yung dananang iyo, Isay. Kaslad mo ti parikot na kaanakan. Ne, anya kumangay, Uncle. Diya ka mo, noon niya. Yung madlaw kong aburido. Ay nawaw, nagsarita kami iti kalman. Ket awan ti parikot, kuna namat kanya. At dalakit di ilimlimod na kada tayo. Anya kumangay ti ilimad na, Uncle. May katlong aldawan asaan ang naglukat. Saan matakas diya sigod ka? Uray da kami ket makadlaw kami mat, Uncle. Ngam awan mat ngamin ti bagbagana. Di nalakit di may baga kada kayo. Kasaritam tumanan kanakan. Saanan anormal tikas jingar aramidon na. Manong aldawon asaan kayo anang lukat nanang? Ay, makapasadot mo't nga main. Adda ka di parikot? Awan mo't kit day. Ape nga rodakas na. Saan kayo mo't akas na asigod? Ay kagagangay ti bumakit Adda ka di rikrik na anyo. Awan mo't kit day. No adda parikot, pangaasiyo ta ibagayo kada kami nanang. Tapno ang mumimot Ay naanak ka, awan. Awan parikot kunak lang arudan. Ape nga rod akas la aburido kayo. Ay kwa, misan mo't aburido mo't nga ibagbagam dita. Da kami mo't di madanagan kada kayo nanang. Ay awan ti rumbo nga pagdanagan yaw. Agawid ka kidain ta si kaswam ti pamilyam. Di nakpakadanagan ta okay aklaan. Anya ti kunam realin? Ada nag-message kanya, manang. Asino? May sakano kadagiti supplier ni Nanang. Anya? Agsingsingir mat manang. Adda kano utang ni Nanang kenkwana. Ay nawaw, kasano anak ka utang ni Nanang, katawa mo't paggastusan na ditoy. Bagi na laang mat. Idi damo kat impagarup ko nga iskam laang. Ngam adamot insent na aresibo kanyak manang. Adda pa'y pirma ni Nanang. Sapay nagdakkel agatad dayjay. Kasaritak to ni Nanang, ading ko. Wen man manang. Saludsudem no talaga nga adamot lang inutang na. Kano nangusaran na iti kwarta. Okay, i-message kanto no anya ti ibagana, ading ko. Hello? Siga ka dila ito, Ira? Siyak nga rod. Asino kayo? Kan anya ti masapul yo, sir? May saag ka dagiti supplier ni nanang mo. Supplier? Wan, kahit ko lang ay pakamungat dati utang ni nanang iyo kada kami. Nakasaritak ti may sagayem na. Kahit iso tinangalaki ti number kin Facebook account yo iti kapsat mo. No kasta. May sa kayo mat kadagiti nakautangan ni Nanang ko, sir? Wan, adu kami ang nakautangan na. Da kayon ti kinuntak mi. Ta saan mi matngaminan ang makuntak. Ay, una yan. Manungay ti utang ni Nanang kada kayo, sir? Ribo ti utang ni nanang mo kada kami. Kaano anawaya ka? Kahit ka kumaama kasarita iti personal. Ang teksakto kada kayo, sir. Kasaritak pa'y nga umuna, ti ina. Anya ter aramidam dito'y balay katrabi imot ta nanakaw. Napatagtibagak kada kayo, Nanang. Ha? Imawag kanyak ti maisa kadagiti supplier ang nakautangan nyo. Anya? Agpudno kayo man kanyak, Nanang. Dagiti utang yu kaditi makagapo, no apay asaan nyo akayat ti aglako? Ilumlumangan nyo kadiida? Ay kwa anak ko. Ay nananang, apay akas tamot nun. Ay kwa, nagbiduta kanak ko. Amangan no di mi amo, kat milyon mat gaya man ti utang yu. Nangus-usaran nyo iti kwarta, Nanang. Apay asaan nyo abinayadan ti utang yu kadagiti supplier yu. Diyak mo no anya ti aramida kading ko.
Mano ti utang ni nanang aya? Dakkel ading ko. Basit laangan kat agbalinan a milyon. Anya? Nakasaritak dagiti supplier na, kat aduda. Ay, una yan. Kasanumot nga'y ang nakautang ni nanang manang. Nagpa-deliver kano itilako na, kat saan pa'y anabayadan. Nagkari kano, ngamjak amo no apay adi na binayadan. Ay, una yan. Ipanan na nga'y nga ta iti napaglakwan na. Apay anaornong ti utang na. Day tamat lang ti saludsod ko, ading ko. Ay, apumat ni nanang. Apay saan amabutang amailumlum iti utang? Day tangarod, ipagarup na siguro akit napigsa ang kanayon. Ay, apo aya. Naimbag kumamat no ibagana no anya tinangigastusan na iti kwarta. Ay, uray unta, di na ibaga. No jak la maasyan kan ko na, baybay ako man tapno agnakam. Ay, una yan. Ay, kat si kalaangan ati mangimatum iti negosyo na manang. Ituloy mo. No awan tiwayam nga agbantay, mangala ka pay lang iti tangdanam. Isupay mo't ang maibayad iti utang ni nanang. Wala din ko, kasta ti aramidak, kasaritak to ni Uncle Delphin. No kasapulang pa'y ti pagpuunan, ibagamla ang kanyak, tapabuludan ka manang. Agyaman ak unay, ading ko. Amangan no kayat ni kasinsin Marilot agbantay, Uncle. Ano ti bantayan na? Ti pwesto mi ijay sentro, Uncle. Ay nawaw, ninanang mo ay. Amangan no ma-stress, kat di na amutar aramidan na ijay, Uncle. Anya? Dakkel ti utang na kadagiti supplier na, Uncle. Kasano ang nakautang? Ay, dayta ti di mi amo, Uncle. Di namit nga rod ibaga. Ay oo na yan ni Caroline. Iso akayat mi nga ituloy ti negosyo na. Ta isupay apagbayad mi kadagiti utang na. Ibagaktukin ni Marilo, tamapan itayan nyo. Tapno makapagsarita kayo adwa. Ni Marilo ti agbantay iti pwesto nanang. Ay, agyaman na kanakaw. Kat pang nga asiyo tatulungan da kami. Wan anak kaw. No apay ngamin nga inuray yu ang maurnong dagiti utang yu. Ay, kamalik da ichay anak kaw. Kitain nyo saan laang ada kayo ti aburido. Uray da kami nga anak yu. Mairamraman kami matan. Ay, pasensya kayo anak kaw. Nangipanan nyo iti kwarta ayan nanang. Ay, di mon salud-sudan anak kaw. Makita yu dayta? Di yu pa'y ipudno kada kami. Pangaasi yu man nanang. No adda inutang yu, bayadan yu. Di yu ngamin urayon ama urnong. Ay, makapaasar ni nanang. Anya ngay nga rod, inayulat ta dayjay. No saan kami laang amaasyan kan kwa Ano san nyo abakad? Makabayad kay tumat lang. No kurang tipunan, mabalin mat nga usaran nyo pa lang ti savings tayo. Ay, okay ka dilaang kan kalakay. Wen, bakit? Ala, awagak nga rod ti kabsat ko, tanayunan na. Ay wen tapno adday gatang nyo iti ilako ni Marilo. Pag titinulungan tayo, tapno makabayadan ni nanang. Pasensya kan, sir. Naladaw ti bayad mi. Tinapatag kat nakabayad kayon. Agyaman naklaon ay, Ira. Awan anyaman na, sir. Tinapatag, nakabayad kami. Kung naklakid din no saan na mabayadan ti utang ni nanang mo kada kami. Naimbaglagan, tayo tuloy mo tinegosyo na. Kapilitan isulaang mat ngamin tinamnamaan mi apanghalaan mi iti pagbayad mi, sir. Sapay la kuma ta supplyan na kami latta. Di kay madanagan. Ta siya kun ti makaamo iti negosyo ni nanang. Wen, supplyan kay lahat tayo itilako yaw. Amok mat anala kakakasarsarita. Agyaman naklaunay, sir. Ay, makaangasak mat laangan lakay. Kumusta ngay bakit? Manong pa'y tinabati nga utang ni nana? Basit laangan lakay. Nasurok laangan 100,000. Ay nawaw, mayatan Malaganan kay mat siguro nagkabsat. Wan lakay. Isubli kon ti savings tayo. Saan nyo nakasapulan? Saan lakay? Ninanang ngay, anyamat ang ti plano na.
Kayat naman ang tiagla ko, ng panunutak man pa'y. Amangan no ang subli, kat maurnong man ang ti utang na. Mabalin mo't ngagsublilat ta. Ngam si kan ti makisarita kadagiti supplier yo. Kasaritak pa'y ni Rialin noan niya ti maibagana, lakay. Kayat ni nanang nga iso ti agla ko ijay presto, ading ko. Mabalin mo't manang, ngam tulungan na laang ni Kasinsin Marilu Si kalat na ti makaam mo iti kwarta. Wan, ading ko. Di mo italag ka ni nanang, taamangan no ulitan naman ang ti inaramid na. Ibagak nga rod ang mabalin na tagsubli, ngam siya kong tagdesisyon. Wan manang, pagtrabahuam lang ijay, tapno adamot aramidan na. Narigatan, ang mga no mailumlum manan iti utang. Wan nga rod ading ko. Riribok ti kasjay nga inaramid na. Bagbagamot ngamin amanang, ibagam ahuston ti utang. Laglagi pa na nga dapay ti saan anabayadan. Wana din ko. Isumat day ta tisang kaibagakan kwa na. Mapanak iti pwesto ita anak kaw. Ayan ti tulbak. Urayin nyo ni Kasinsin Marilo nanang. Ay nawaw. Adakan kwa na ti tulbak. Wan, iso tinangital kak nanang. Mala, urayek nga raw. Kat pangaasi yun nanang Di man ulitin ng tinaramid yo. Saan nanak ko? Siya kung ti makisarita kadagiti supplier manipod ita. Okay laang anak ko. No saan akasapulan, di kay umutang tanarigat ti agbayad nanang. Nanak ko. No ulitin nyo pa itikas di nga inaramid yo. Makaamu kayon. Talaga asaan kayon at tulungan. Ay, nawaw! Kas ina, agbalin ka kuma apagwadan kadagiti anak mo. Aramidem no anya ti maiparbeng, iti kasta kat awan ti pagparikutan ti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi, adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan, tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kumusta tilakad mo? Sabi na bakit? Nasaya atlat tamot. Ay no, pitaka ka dito ig gamam? Wan, apay ka day. Mayat ta pitaka ma. Agsilsilang. Ay wan ginatang ko ije sentro lakay. Sukatakman mo tidaan apitakak. Ay wana, mano atawon mutten asan anasuksukatan ti pitakam. Ay, wana, nakunampay. Sika ngay, kaano mat agumatang ka iti baraw apitakam? Awan pa'y mo't kwarta kita bakit? Sagmamanula ang matipitaka ngay. At damat 150 ije sintraw. Mano ti pinanggatang mo iti pitakam aya? Ha, ay kwa, nanginamot basit tamayat ti disinyo na. Ay wun gayam, imay ka din ni nanang itay dito'y balay? Saan mo't bakit? Apay ngay, kunaklakit din no inyag ng tinatangkan prutas ng order ko. Awan pa'y gayam. Agrobwatan sabi na, Mabiit laang taitulbak ko ti istor ko, nana. awan nila kay mo aya. At da inaramid na ije garden, nana. Mala, agawa ang nga rudon. Wan, nana, mabiit laang. Ay nawaw, nagpintasan tapitakam. Ni nana siyo ni mat. Itala ang anakitak day ta.
kagat-gatang mun samot. Ay, wala na. Nagpintas si ka. Magustuak ti kulay na. No kayat yo, isurok kada kayo no sa dino tinaggatangak, nana. Ay saanan na kong. Awan mo laang kwarta. Para laang iti grocery kun bangos ti budget ko ita. Adda ka di aramidam ita, onad? Awan mo't kit di bakit? Apay ka di. Mabalin, asikapay lang ti aglutaw. Adapay aramida maya. Adupay, tinaskan nga aramidak. Mangiripakak iti displik alako. Anya ti lutok asidatangay. Kat no adan sapay mo tinabati akar ni ti baboy. Adapay bakit? Ay kaisupay lang ti ilutom tapno maibusan. Tapno masukatan man mag. Adobo wano sinigang. Ay nawaw, saludsudong mutla amin kanyakon. Wan ata ang mga no adati ilutok kat di mo matlang magustuhan. Isupay manin apagapaan ta no agreklamo ka. Naibos mo't gaya man ta sukar. Ano ti ko na tatang? Naibusan ta sukar, ariyang anak kau. Ni, apay mo't adiyo insapsapang imbaga tatang. Amo mo't anak kau, managlipat akmutan. Kakaangay ti lumakay. Kasapulan nyo ka di ti asukar ita tatang. Uy na, tagkapi ako ma. Ala, mabit lang nga ro tamapanak gumatang. Sigurado ka ka di anak kau. At datilakad mo itasan ka day. Nasapapay mo't. Ala, urayin nyo ti gatangak nga asukar. Mabiit lang ang tatang. Oh, sige. Gumatangak man, mare. Anya tigatanga, mare. Ada ka dila ko mga asukar. Ay adua, mano akilo tigatangam, tay supot kon. Ay, nawaw, may sakilo lang. Anya pa, ay mare. Ang day tala ang mare. Mabit lang nga rod, tay supot ko tigat-gatanga, mare. Mano ti asukar ita? Ay katkas iti sigod awan mo't nagbalew. Isulat ta, ti presyo na. Oh, at titibayad ko, mare. Apay awan lati smaller bills mo ditan, mare. Awanan, mare. Day talaangan ti kwarta. Mabit lang nga raw, ta ipabaryak pa'y kanila kay ko. Kurang ngamin ti barya dito store. Ay nawaw, ayan ngayon ti wallet ko. Dito'y lang matinang idiswak, edi kalman ka. Unad! Unad! Apay ka daya. Umay ka man pa'y dito store. Ibagamo na niya tibagam. Mangagmat ditoy. Naa! Umay ka ditoy! Ang mga numangag dagiti lumablabas! Niya tibagam maya. Among nga datar aramidak. Pukkaw dita. Nakitam ti pitakak. Pita ka. Diyak amukan ka Nangidiswa maya. Kat no adalang mat dito store edi kalman ta nag-inventory ak. Kita dita Ang mga nun na misplace mo lang. Amangan kit di mat no. Ang mga noon niya. Amangan mat no inbulsa dayjeng aryang. Isupay laang mat tigim matang itang aldaw. Ay no, di ka basta pabasol. Birukam nga mo na. Ang mga no dalang dita kat di mo nakita. Awan nga rud ang makitak. Si kaman pa'y ti makaam mo dito store. Mapanak iti ayan daryang. Sapay adasag sa 1,000 akwartak iti dayja apitaka lakay. Adda ka din ni Aryang, Tatanilo? Awan ti anak ko dito'y balay. At dati na panan na. Sa dino, tata? Nagpasintro da iti gayem na. At ka di masapol mo kenkwana. Masapol ang makasaritak ti anak yo, tata. Amok nga iso tinang takaw iti pitakak. Ay nawaw, saan ngagtatakaw ni Aryang? Ay na, iso laang tigim matang itangal daw. Iso nga amuklatan nga iso tinagtakaw, tata. Anya nga oras ti panagawid na? Enton malam to siguro Agsubliak to nga ro, tata. No sumangpat ni Aryang, ibagayo nga isagana na ti pitakak, taumay kunto alaan. Anwan na kumamat ti pitakam. Ay kat siyempre, amunang ada kwarta, iso nga inala na. Nakitam ka di nga iso tinangala. Sigurado daytan, tata. Asino kumapay nga iti daddo maamangala kat isulaang nga ro tigim matang itangal daw. Sa dino tinapanam itay, sabi na, agdardaras ka mo. Iti ayan da Aryang, nana. Anya ti inaramid mo ngay ijay. Mapan ko kumaalaan ti pitakak nga inbulsa na, nana. Ay nawaw,
Tinakaw na ti pitakam? Wala na. Iso na lang tigim matang iti agsapa. Idikwan, jak maten mabirukan ti pitakak. Agtatakaw mo't gayam day ja tao. Amangan no na misplace mo laeng. No na misplis ko laang, di nakitak ko may balay ngam awan mat. At dapay magkwartak iti day ja apitaka nana. Ay nanakong, narigat ti agpabasol no awan pamaneknek mo. Ay nananasyune, sigurado ak iti ibagbagak. Dakkel ti posibilidad na nga agtatakaw day jay a babae. Ay, makabanog ti agbiyahe. Imay ni sabi na dito balay itay anak kaw. Ay nawaw, anya timay na imbaga tatang. Sika ti pabasulan na lang takaw iti pitaka na. Anya, ni, ano kumangay ti pitaka na tatang. Diyak manam mo iti day a babay. Ay, agpabasol manen, kat awan mat ebidensya na. Mapanak iti ayan na, tagsarita kami man. Saan anasaya at ti kastang aramidan na? Urayim latan nga umay dito balay anak kaw. Sigurado nga umay day intong madamdama. Tay sumot timbaga na. Apay kanumit asyak ti pabasolan na ngay. Wan tasi kalaeng ka no tigim matang iti agsapa. Isumot ti kunana. Jak tupay amuno anya ti itsura ti pitaka na. Isublim ti pitakak nga imbulsam, aryam. Awan ti pitakam nga isublikan niya. Naa, di kan aglibak tasi ka lang tigim matang itay bigat. Nakitam ka di asyak tinangala iti pitakam. Asino kumapay ti daduma amangala? Kaibagbagak laeng asi ka tigim matang itay bigat. Awan amok dita. Sa anak ngagtatakawan niya. Pagan ano kumamat ti pitakam ngay. Jak tupay amo ti itsura na. Isublem, wanaw? Ay nasaan asyak ti butbut ngam. No imbagak nga awan. Awan, di mo ipilit. Naa, aglibak ka pay laang? Pangaasim tadi ka agpabaso lakas na. Gaputa siyak laang tigimatang iti dayjay nga aldaw, siyakon ti pabasolam. Anya ti amok ngay dita. Amangan mat no na misplace mo lang. No na misplis ko, adda ko maijay balay may. Ngam awan nga rudmat a makita. Uray labusan nak ita. Awan ti pitakam kanya. Period. Bagbaga man ti asawam manong unad. Natangkan mo't nga rod ti ulo na. Agpabasol nga uray awan mat ebidensya na. Bagbaga akmat. Ngamjak amo iti day sabi na. Ay, nakapigpig sapay nga rod ti sa una. Di na ngamin matagpalang tingiwat na day. Naimbag kumamit ano pudno ti isawsawang na. Saan mat nga rod? Bagbagak to ti asawak. Saan nakadipay anabirukan ti pitaka na? Saan pa'y nga rod? Ngam pa nagkunakit na misplis namanan. Kasla ti cellphone na amapukpukaw iti Nagsuspet siya adakos. Tagayam, at ti cellphone iti bagna. Sapay la kumata mabirukan nan. Tapno agsardeng matan. Di mo ka di pa nabirukan ti pitakam bakit? Ay nawaw, kasano kumaamabiru ka kat tinakaw da nga rod? Di kag pabasol no saan mo mo't anakita? Taasino kumatidad dumaamangala iti dayja apitaka ngay? Day ti jacket kin ka bakit? Nalaing kang agpabasol. Naa, nalakalang king kati agsaw ta saan mo mat akwarta ti mapukpukaw. Anya ti damag na nasyoni. Damag? Nabirukan ka din ni Sabina ti mapukpukaw a pitaka na? Dayjay ka day. Saan ka nupay? Ni, apay ngay. Ay, jakman ammo iti dayjay a babae. Di na ammo ti pangidisdiswan na iti usar na. Siyak paikit ni ati pabasulan na, nana. Wan nga road, tunggal umay dito'y ayan kaw. Kat tipita ka na ang mapukpukaw ti sangka istoryana. Ay, mangibabain nga rod, nana. Agsuspet samot nga min adagos. Nako nampay, ugali na antikas jay. Una yan, nana. Agraman inosente, mairamanen itikas jay nga aramid na. Ay, nakabutbut ang gayam ti gumatang iti istor na. No adda mapukaw, datao ti mapabasol. Sabi na bakit? Sabi na! Apay aya! Kita no niya day taday ti krits. Ay nawaw, ti pitakak mat a mapukpukaw. Makitam day ta.
Di tamot gayam tinang idiswam. Ay, wan. Malagip kaun. Indisok dito, idinangalaak iti karton. Makitam dayta. Pinabasol mo pa ikit diti inosente. Ang demon is istoryaan iti sa bali lakay. Di mo ibagbagaan na saraka kung tipitakak. Tapno sandak apag panunutan iti dakas. Kasanungay na ariyang anapabasol lang. Adamutan kinkwa na ah. Diskarti na matan lakay. Di kagpasinsya ken kwa na. No aramidak dayta, di siyak tumatan ti mapabainan. Anya? Basta aguli magkalatang aminan unad. Ti kayat mo ka di asawan kat okay la ang amapabainan ti sa bali a tao? Tinapatag kat nadalos ka? Nasarakam kanumutan ti mapukpukaw apitakam sabina. Ay nawaw, asino mat tinakadamagan nyo na nasyune? Nilakay mo tinangibaga kanyak. Ay nawaw, talaga mat dayjay nga unad ah. Pudno ka day. Ay kwa, wala na. Hindi sukgayam iti krits iti balay. Na-misplace mo lagayam. Ay, wala na. Kat agpasensyakan akin ni Aryang. Ay, saanan nana? Di ulat tandakdakamatan iti sa bali, tinaamuan nyo. Ay na, kaasimot ani Aryang balasan ko. Iso ti maibabain no kastalaeng. Di mo matun ususaran ti kabarbaro apitakam sabi na bakit? Saanan tagim matangak manen iti baro lakay. Anya? Saan kun nga usaran pa'y day taapitaka? Ay nawaw. Apay mo it? Ay, kwa, ang mga numakita dagiti tattao kat siyak pa'y ti mapadaksan. Sika tinagkamali. Isurumbang lang agkid daw kay ti pamakawan iti tao ana iraman. Saanan kun naklangarudan? Na, di mo among aklunan ti biddot mo no kastalag. Asino mat ti mayat ama ibabain ngay? Anyan tulangan ti panunutan da numaamuan da na misplace ko lang gaya. Anya ti kunayo, tatang? Nabirokan kanumutan ni sabi na ti pitaka na. Pudno, tatang? Wain, nilakay na tinang ibaga kanyak. Na-misplace lang arod, ano kasta? Pudno, ti bagbagakan ko na. Wain, nabirokan da kano iti crate si de balayda. Oh, makita yu dayta? Basta agpabasol latang aminan day di babae. Saan ka diya nagpasensyakin ka, anak ko? Saan mo, tatang? Abangan numabain lang, iso akasta. Rumbang laang agbain tatang. Kunamlan asino agsasao idi. Kumusta kan, Sabina? Ha? Arya? Damag ko kat nabirukam kanumutan ti mapukpukaw apitakam. Ay, kwa. Naimbag man ta nabirukam. Eh, kwa. Iti krits gayam ije balay tinangidiswak, Aryang. Oh, makitam dayta. Na-misplace mo lagayam. Inraman nakpay laang ngamin. Ay, kwa. Pasensyakan Nagkamali aklaang. Madanaganak ngamin. Tada kwarta iti dadya apitaka. Maawatak no madanagan ka. Ngam saan mo't anasaya at abastag pabasol kalatan. Ay, amok dayta, Aryang. Jak ilibak. Siyak tinagkamali. Iso pasensyakan Sapay la kumata mapakawan nakmatan, Aryang. Napakawan kan, ngam ti kayat ko, kasaritam dagiti nang istorya am ngagtatakawa. Ibagam kadakwada ti pudno. Iti kasta sa anak mo't amay babain. Aywan, di ka madanagan taramidak dayta. Kat ulitak manan ti agpasensyaken ka, Aryang. Ay, sabali ti panagkita dagiti kalugaran tayo kanyak lakay. Ngamin, naamuandan anabirukak ti pitakak. Pagadalam day tabakit. Ay, nakababain launay lakay. Inton sumaruno, agpanunot ka pa'y sakbay nga agsao ka. Uwan lakay. Saanan ang maulit ti kasday ngay naramid ko. Nasayat man to kasta. Narigat nga mintag pabasol na awan ti ebidensyata. Awan ti daduma ang mapadaksan no di si kamot laeng. Ay, nawaw! Di ka agpabasol no awan met ti pamanaknak mo. Iti kasta kat saan ang maperdi tinagan kan dignidad ti inosente a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo.
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adda ka numatan ti agas na umi anak ko. No kasta, mabalin nga rodan ti mangala, tatang. Sumat ti imbaga ni pare Piping itay limabas. Umay kanud na midwife kan doktora. Makipila kan tuman. Anya nga agas ti alaak. Kas iti sigod nga lalaam ah. Okay, mapanak to nga rod inton madamdama, tatang. Mapan ka dagos, tapno di ka maibusan anak ko. Ay nawaw, relax kay lang kadi, tatang. Sa anak ang maibusanan niya, Amumot aka sa pulak launay ti maintenance ko. amok day tatang. Saan ang masapul nga ibagayo? Mangan ka nga roden, tamasapa ka amapan. Sigurado apila manan iti klinik. Excited ka launay mo, tatang. Narigat ti maibusanan niya. No sa anak ang makapagtumarita agas ko. Talaga ako marutan ang nayak ah. Anya ti aramidan ni Alwina dito'y klinik. Sa paintugot na tisingin nga anak na kat nakabarbara ti panawan. Ah, mabiit man lang taasit gak. Mangala kayo mat iti agas? Ni, si kamot gayam Naomi. Vitamins ti gagarami. Kat, apay nga intugot mo tisingin nga anak mo. Awan mat ngamin pangital ka. Ay nawaw, nilakay mo ngay. Adda trabaho na ita. Sa nabali, tagawid kami matladagos. Apay nga taakas jay. Saan mat nga agkarkaro pati singin nga anak na? Anya ti kunam Naomi. Ah, ay, awan mat kit day. Adda nangag ko nga imbagam. Ah, ay, si kakit di mo't Alwina. Saan ama ipapankin ka ti inbagakan niya? Talaga ang nagpigsa ti lapayag na. Nangag na pailaang mo timbaga. At tuyon ti aga siyo, tatang. Pagyaman naklaunay na umi anak ko. Apay nga taakas jay, tatang. Ay nawaw, tiyan manan. Naranaak ni Alwina iji klinik itay, tatang. Kat, Nakitak ti singin nga anak na. Saan damat nga agkaruprupa? anya kumaitan saan nga agkaruprupa. Siguro, sa bali ti ama jemay sa tatang. Ay nawaw, di mo ammo tilawlawatam. Isudala ang man ti singin anakitak asaan nga agkaruprupa. No awan tinasaya at nga ibagam, agulibag ka. San akum kumpormiti sa usawang mo? Nakababayin ti kastanod na makangag. Dakis man ti kastang aramid anak ko. Naibos mat gaya man kitilapia a ginatang ko idi napalabas a Sabado. Anya tanda di tarif nga eh. Hamken hatdog laangan tinabati lakay. Sinigang nga tilapia ko matigayat ko. Mapan kala gumatangan iti istor ni Nana Flora. At nga tala ko na tilapia ijay. Adda lakay. Ikan nakarod iti kwarta ta siya kung ti makaam mo gumatang. Mga laka iti pitakak lakay. Ayon ti pitakam. Adda iti silid tayo Di mo nakita ya. May sa kilo lang nga rod ti katangag. Wen, kun sinigang pa'y gayam. May salaan. Aw, adto yan tigat-gatangam nga itlog, Naomi. Ay na, agyaman naklaunay Nana Flora. Ay wan gayam, nakita yu ka din ti singin nga anak ni Alwina akalugaran tayaw? Wen mat, apay kaday. Nakitam ti langada, Nana. Ay nawaw, siyempre, takanayon damot alumabas dito'y isturkaw. Awan nadlaw yaw, Nana.
Kas kumaitian niya. Saan dang agkarkarupa, nana? Ay unay kan. Day tapay lang tinadlaw mo. Amangan kunak no sa bali ti ama Jemaysa, nana. Na, ay tila ibagbagam mo. Kasano kumasabali ti ama jay maysa. Kat singin da nga raw. Nene, aguli mo kan. Ni Piolo nga asawa ni Almina ti sumungad. Sige, agpakagaak nga rudan, nana. Agawid ako. Nasaysaya at pay. Amangan nuad da maisawang mo dita. Kat mairamraman akpay amadaksa. Ne, apay da dyan, ana. Ay nawaw. Ti anya Piolaw. Agdardaras mo't ni Naomi apimanaw. Ah, ay kwa. Apay ka no, nana. Kabutang naksamot. Si kakit dimot. Saan asika ti makagapaw? Nalagip na lang ngamin ti ilutluto na nga innapaw. Iso anak ko na mga agdardara sa pimanaw. Kasta ka din, ana. Manya ti umay mo gatangan aya. Ada tila ko yung atilapya, nana. At dapay, mano akilo ti gatanga. May sakilo laan. Ala, mabit lang nga ron tamangirwarak. Agtugaw ka pa'y, tapno di ka mabanog nga agtaktak derdita. Marites mo't dayjay anaw mi. Ay, nawo. Apay ni Naomi Alwina ba kan? Wala, tasarsaritaan nakit din tisingin nga anak ta. Ano tikat mo asawad? Imarmarites na tisingin nga anak ta. Sigun kan kwa na, saan da ka no nga agkaruprupa. Anya? Iso ka no matisang ka istorya na kadagiti kalugaran tayo. Di mo latani kas kaso bakay. Ay na numauma ak tutupak dayjay lakay. Di makabasol ka pa eh. Aglablabos day di a babae lakay. Itian niya aga po nga ibagana sa bali ti ama ti maysa nga anak ta. Di na siguro amu ti kunada a fraternal twins bakit? Amangan no ti amuna, kat amin asingin kat 100% nga agkaruprupa. Ignorante at chismusa. Ha, makaparuro. Anyamatan dayjay nga Alwina? Pwede Alwina. Anya tinaramin na king ka. Mariknak asabali ti panangkita na kanyak itay tatang. Nadamag na siguro dagiti imarmaritis mo, may papan iti pamilya na ah. Pudnumat ti bagbagak tatang. Talagamot asan nga agkaruprupa ti singin nga anak na. Anya kumanga ti pagsakitan tinakam na. Nakitak ti anak na, kat adamot nagpadaan da. San lang a 100% nga agkaruprupa da. Day tangarod ka tatang. Singin, ang amsan damot nga agkaruprupa. Nagadulakid di nga ammom. Ay na tatang, di yung amin maawatan ti kayat ko asawan. Saan aga puta singin da, kat 100% nga agpadadaan. At dalatamot nagdumaan da ah. Apay ngamin nga isukin ka na ita. Awan mo't kit day tatang. Ibagbagak lang mo ti madmadlaw ko. Ay nawaw. Ninaw mi ti masabat ko. Good morning, Alwina. Ah? Kastamit kan ka, Noemi. Masapul nga tapayak. Tama nga noan niya pa'y ti maaramid ko kankwan. Sa dino ti papanam? Ah, di talaang. At dalamapan ko gatangan. Kasta aya. Di mo matintugot ti anak mo asingin. At damot ni tatang da kadwa da iti balay. Iso nga imbatik ida. Kasta ka day? Ala, no awanan ibagam. Aglisi ka itidalan ko. Pasensyakan. Aday ta, umanay kamot siguro dita. San kamot analok magkat? Agyaman na ka. Talaga mo ta. Masapul pa lang nga ibaga na asa anak analukmag. Nagadulakit din adildil na wanday ta babae. Dua atawanan tinapalabas. Ngam talaga asaan nga agkaruprupa dagiti singin, tatang. Tisingin man ngamin nga anak ni Alwina ti ante atensyon mo. Wuna, tanasabat ko manan ida di tadalan itay, tatang. Anya kumaitano na sabat mo ida. Awan mo't kit day, tatang. Apay ngamin apagpupudutam tisingin. Kat awan mo tidakas ngar aramidin daking ka. Awan makit day, tatang. Awan ko na. Ngam di mo mat idasardangan. Wano, kursunadam ni Piolo nga amada.
Ay nawaw, saan Kurso na, damot nga ibagbagayo, tatang. Apay nga rod akas taka. Ibagbagak laang ti makitkitak. Saan aga po ta ibagbagak asaan da nga agkaruprupa kat kurso na dakmatan ti amada. Ay nawaw. Masapul nga rod adil lawom amin ang makitkitam. Nakita yo dagiti limabas na Flora. Asinaw dagiti limabas. Tisingin nga anak ni Alwina, nana. Ay nawaw, isuda man nga minun tinakitam. Naimbag man, tasan nga agdwa-dwa ni Piulaw. Apay kuma, kat karuprupa na mo dagiti singain. Saan lang amin 100% nga karuprupa dagiti agkabsat? Itikas day nga itsura da, kasla saan damot asingin, nana. Nabayagan day ta nga isyom. Saan mo ta na malmalpas? Tinapatag kat adda nagpadaan da nga agkabsat. Ay, maruruda kun iti day di anaon me, lakay. Di mo't imbagakin ka, di mo lata ni kaskaso bakit? Maasarak marud kan kwa na. Relax ka kadilang. Di mo istresin ti bagim. Ay nawaw, dagiti ignorante akas kan kwa na, kat masapul ang mabagbagaan. Nabayagan akas tater aramidon na. Ni bakit mo? Manu atawan matan nga agtep-tep laklakay. No tinutupak day di anaon me. Awanan talaga nga agsubang kami. Di na siguro ang muti ko nada a fraternal twins. Iso akas jay. Saan mo ten ama kamubon iti singin nga anak ta? Isuda ka na yung tisang ka istorya na. Uray anya pa'y tibagbagam. Kasaritak day di babae. Talaga gayam at chismo sa kanya. Ay nawaw, chismo samot nga ibagbagam si ka Alwina. Apay pagpupudutam dagiti singin nga anak mi iti asawak, Awan metdakas nga insawang ko Saan ka di adakas ti kastangar aramidam? Naa. Awan dakas ngar aramidan ti pamilyakan ka. Ngem nakatangtangsit ka. Ay, jak amuking ka Alwina. Ignorante at chismosa. Anyat ko nam. Ignorante ka at chismosa. Ag-research ka pa sakbay nga agsaw ka. Saan nga amin asingin kat 100% nga agkaruprupada? Di mo amo ti fraternal twins ako nada? Tapno ibagakin ka sa anak nga ignorante, Alwina. Kas na ko nakitayan, ag-research ka pa'y nga umuna, sakbay nga agsaw ka. Tapno saan ka nakababain? Makauma ti kastang ugalyo. Kunamlan asino mat day ta akalalaingan. Ano wow? Apay mananaw me. Adon samot na kaapam. Day jay nga Alwina Apay ni Alwina. Ignorante at chismosa kung kunanakit din kanya. Anya nga iti nakakatkatawa iti day jay tatang. Imbaga naging kanayta. Naragsak kayo, abi nagaandak nga ignorante, tatang. Gunggunam apay kamin akum kumporme ti dildilawam. Anya nga ita. Nakangag ka din na oras. Ay na, natangsit day jay Alwina, Nana Flora. Apay ang naibagam ti kasta. Wan taagasam man day jay. Inbaga nakit din nga ignorante Ay nawaw, apay kanumot. Wan tasaan ko kanu nga amu ti kayat na asawan ti fraternal twins, Nana. Isumat lagayam Ay nawaw, kastalaang ti bagayaw. Anya tinamnamaam nga isungbat ko kan kaya. Di nakampian, Nana. Apay kumaakampian ka, kat sikat ti ayan ti bidot. Ay nawaw. Husto nga minon, sardengam dagiti singin nga anak ni Alwina. Ure asinumot masair, nukas jay ti aramidem kadagiti anak da. Nasakit mo't gayam ti panagsasao ni bakat mo anya, Piulaw. Apay ni bakit ko me? Binagaanak nga ignorante, idi na palabas ng aldaw. Talaga amat nga ignorante ka. Ay nawaw, may saka mo. No di mo kaya't ti makangag, irespetum ti pada matao. Kat, nasayaat nga raw, tikas de pa nagsasauna. Deserve mo Apay nga mina di mo tepalantang iwat mo. Dilaw ka, dilaw. Ay nawaw. Maminsan pa Maminsan pa ang mga isawang kay ti dakas. Ti babeng ka talaga.
Nya? Nasakit din akong minaumikin ka bakit? Awan bibiyang ko lakay. Basol na no apay akas di tinaisawang ko. Barang agsardang mata na. Pinagsasawak mo't lang itay. Anya timbagam kan ko anangay. Imbagak at ibabag. No, at daman ng tidakas ng isawang na bakit. Una yun tatibaban lakay. Ay wana, tapnog, butay ngayon. Nakaturturod ngayon kan. Agulay magakuma. Ngam nagadumot na dildilawan na. Nabayagan na kas jetar aramidan na. Mano abulan nga awan tinangag ko ken Naomi. Nagbutang lakit di dayjay lakay. Kabutang natimatibab. Siyempre nasakit nga tatimatibab. Saan kumot nga ramidan na jay bakit? Kung kunak lang tapno agbutang. Namukla ka butang natikas jay. Idi pa'y kumakin na sarita ka. Tinapatag kat awanan ti pakasairan tayo lakay. Wana, sapay la kumata di namutan ulitan. Mano alawas mutan nga awan nangag ko adakas ken ka na may. Ay kwa. Talaga nga awanan, Nana Flora. Husto no nagnakam kamutan. Narigat mo't timatibab, Nana. Ay nawaw, asinaw timang tibab ken ka. Ay kwa. Awam makit day, Nana. Ngam no adda kanupay mangag ni Piulaw kat tibabon na kaon. Ay. Una yun day tatibaban. Anya nga'y tinakakatkatawa, Nana. Awan, agsingsingput ka nga rudon. Di mo ipakat ti kinatangsit mo. Tanarigat ti matibab. Ay, nawaw! Saan nga amin abanag kat masapul a komentaram? At damat oras anasaysaya at no aguli magkalatan. Iti kasta, maliklikan tiriribok. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sarong karak ni tatang ita. Sa anak asumurot, tamumat, adda trabaho kita, Fred. Kasayak ti groceries. Karnigan prutas sa ginatang mo Ay nawaw, apay akis sayam. Wana, tapno dati isang put ko para kan tatang. Nakababayin mo't no agawid ak nga awan ti ginatgatang ko aparakin ko Mabalin mat ngamin nga grocery kan sakbay nga agawid ka ije balayo. Awanan ti oras ko tagdardarasak. Apay, adda ka di emergency? Awan mo't kit de. Oh, may lagayam. Apay akasadot mo ti mapan gumatang. Basta, mga ala akon dito'y. Tapno saan amasapul nga agpilpila ak. Kan maysa, amangan numatrapik akpay. Ti kinasadot mo man ngaminin ti ipakpakat mo. Ni Jocelyn gay, apay asal mo ngay tugot, Fred, anak ka. At ang trabaho ni Jocelyn, tatang. Ay nawaw, ilanayok ko ti umay no di op na Busy day siya, tatang. Santupay nga agdi-day off. Hindi, pag inanaumbat Sa anak nga imay tapno pagsaritaan tayo ni Jocelyn, tatang. Imayak, takayat kayo ang makita. Ayon gayam, at dati ginatang ko ang groceries, karnigan prutas para kada kayo. Ne, nagadumat tinday ka anak ka. Nagsildo ka kaday. Oo, ang tatang.
Nagsweldo akon, iso nga dati inggatang ko. Italaang manan Abasto yung matinday tayo ti makalawas, tatang. Ay, ang mga lodwa alawas pa'y kiiti anak ka. Adda ginatang ko a pizza para kada kayo, nanang. Agyaman naklaunay, Jocelyn, anak ko. Paboritok day takag. Iso nga rod agim mata nga, taamok a paborito yung. Aywan gayam, apay anagawid ka. Adda ka di parikaw? Awan mo't kit din, nanang. Kaya't kailangan nga makita. Ni Fred ngay, apay asaan asin murot. Adda ka no aramidin na ita, nanang. Pagtrab-trabahuan na itaaya. Agap apply pa'y laang. Ay nawaw, makatawan mo't tan nga agap apply day taataaw. Saan mo't, nanang? Anya asaan mo't nga ibagbagam. Kat no idi pa'y na palabas atawan ana ibagam kanyak amadama ti panag-apply na. Adda mo't kit di trabaho na ita. Ngam saan a full time. Kan manulaang matisweldo na. Ibagam, taagbirok iti full-time at trabaho na. Saan amabalain asikala ang ti aggas-gastaws, anak kaw? Anya ti ibagam aya, Fred. Anniversary tamot gaya minton Sabado, Jocelyn. Ay nawaw, winmat ngamin. Apay ka din. Agdit tamot ko no okay lang hanggang ka. Nabayag mo tan asaan ta nagdate. Mabalin lat tamat. Iti paborito ma restaurant ti papananta. Ngamin, espesyal nga aldaw talay dyan. Masapol nga iti espesyal mat a restaurant ti papananta. Okay. Ibagak nga rod kini boss asaan ang mabaling nga ag-overtime mak iti trabaho. Wen, kasaritam tap na muna. Italaang man nga agdate ta. Sana mabali na dadaulan na ti espesyal nga aldaw tal niya. Umuna akon nga agawid, Melissa. Ay nawaw, umunakan nga agawid ko na. Saan ka kading ag-overtime ita? Nagpakada akon kini boss itay bigat. Adda nga min lakad ko itakat. Sa dino ngay mat. Ag-date kami ken ni Fred ta anniversary mi ita. Aywan, anniversary yung agpaiso ita. Iso nga ano sampay laang nga aramiden dagiti ipapaaramid ni boss ha. Bumawi akto ken kan. Okay, enjoy! Agyaman ako, na friend. O sige, inakon. Nagadumatan ti in-order mo, amakan. Sayang, no saan ama ibus day ka? Kabailak, ibusin ta amin ti in-order ko niya. Inuray naklat ko mga ninin. Nag-order ako na, tapno saan ta nga aguray tinabayag dito. Ayun ka, bayadan pa iti in-order ko, sakbay amangan ta. Anya, siyak tagbayan? Ay nawaw, nagsweldo kayon saan ka di? Juan, Nagsweldo kayon, iso asigapay lang tagbayan. Siyak tumatagbayad na ogdit tamanan. ay, sapay nagningi na dagiti makan nga in-order mo. Di na kumamot ibabayin dito ya. Sika tinangibaga nga agdate ta. Sa ita, siyak gayam ti pagbayadam. Ano usan lakpailaang tani, awan mo ti full-time at trabaho. Amom mo data. Kumusta nga iti date you ka ni Fred, friend? Okay lang mo. Ay nawaw, okay lang ko nam. Ngam apay ngay akasta tilangam. Adda ka di pare ko. Kasla saan kamot ngamin anaragsak, friend? Ha? Ay, saan mo? Si kakit di ba't, friend? Kumkumpor mi ti madmadlaw mo. Ay na amukan, Jocelyn. Saan akasta tilangam no naragsak ka? Ha? Aday ta, nakaisam ako. Mabalinan ti kastoy. Ay nawaw, nakaisam kang agpaiso. Ngam makitak iti matam analiday kalatta, friend. Ay, sika talaga, Melissa. Tilamadmadlaw mo. Aramidin takit din ti papaaramid ni boss. Tapno malpasan. Ala, siya kun ti mangilepas itiin paramid na a report iti kalman. Rugyamon, jay maysa, tapno malpas matan. Okay. Kita am ti folder iti lamisaan mo. Inkabil ko iti iti kalman. Ituloy tanto ti agsarita intun break time ta. Adu pa iti kayat ko asaludsudan ken ka, friend. Awan sa ba't ni Jocelyn diti pag-abangan daw, friend, anak ka. Awan, tatang. Adda trabaho na ita. Talaga anak agad day siya babae.
Nako na ayo pa tatang. Sa anak nga agbisin no iso ti kadwa. Anya ti kunam. Ah, ay, awan tatang. Awan ti kahit ko asawan. Dakayo gid di mo. Nalawagayam ti abagan nyo dito. Ay, Wayne, talaga nalawa tatang. Sigurado adakkel mati abang yo abay bayadan nyo. Talaga atakkel tatang. Kas makita yung Mike. Sana asinsinan ti pagnanadan mi. Kan may isa, kompleto talikaman mi. Amangan ba't no ni Jocelyn lang tagbaybayan iti abang ya. Sana, paggudgudwan mi ti abang, tatang. Ay nasayat mat nga ron no kasta anak ko. Pagtinulungan nyo, tanariga ti papakpakan laeng. Nagruna kat sika ti lalaki. Sabong kan tsokolate para ken ka, Jocelyn. Ni, naggapon day ta, friend. Adda nang i-deliver para kanukin ka. Anya? Awata mo na. Ibingayan nakto iti chocolate one. Happy Valentine's Day. I love you from Fred. Ay! Naimbag ka pa'y. Sweet ni Fred ken ka. Agasam man day ta. Nagpa-deliver pa iti sabong kan chocolate dito office. Agdama lagayam kwarta na. Ne, apay akas ta ti reaksyon mo. Kasla saan ka mat anaragsak. Ah? Siyempre, naragsaka. At dala na lagip ko. Kunaklakit din no adda parikot mo. Ang ibingayan nak iti chocolate mo, wan. Di mo liplipatan. Tano siya, sigurado nga awan man ang tiitad ti boyfriend ko. Agyaman ako na iti sabong kan chocolate nga impa-deliver mo iti office, Fred. Awan na nyaman na. Ayaw gayam. At dapat i-surprise gift ko para keng ka. Ay nawaw, anya ngay date na. Lukatam at kita amnon niya. No? Ni, relomat. Nagustom ka ti regalok para keng ka iti Valentine's Day? Magusto ak, Fred. Agyaman ako na ikan ka. Awan na nyaman na. Inton bigat, gumatangak tumat iti regalok para ken ka. Ora sa anak. Sa anak mo nga guro ora iti kasukat na iti inted ko ken kakit. Sigurado ka? Wan. Agpalas kan. Tamang idasarak iti kanenta. Nagluto iti paborito nga adobo. Aguray ka man, friend. Apay ka di, Melissa. Itakla ang anak kita day taarilo Daytoy ka di. Regalo ni Fred daytoy, friend. Ay nawaw, naghasat ka at talaga ken kwa na, friend. Sweet launay ken ka. Italaang mat abumawi, Ay na, syak mat nga ta. Kaano mat nga ta ang mapadasak ti kasta, friend. Adda in regalo tinobium abagkan ka. Saan ka di? At daang, saan pa'y nga umabot iti rebo ti presyo na day di abag. At least, adda lataintad na kan ka. Alahas kumamot ti kayat ko, friend. Addan to Noan niya ti kabailan na, isopay laang ti anusam. Tinapatag kat naggapo iti kwarta ang nagrigatan na tinggatang na. Sa bagay, at damat kit di puntom, friend. Api ngay, kasla na lukatan mo't ti kabinet ko. Amangan mo't no. Sapay la kong matasaan apod no ti atap ko. Naksayan nga ang paiso ti kwarta nga indulin ko. Fred! Fred! Abay ka day. Naksayan ti kwarta nga iduldulin ko. Sika ka di tinang kasay. Ay ko Jocelyn. Ang pudno ka kanyak. Di nakululbudan ko naknay. Kinapudno na. Di ta tinangalaha kiti imbahid ko iti sabong. Chocolate ken rilo nga inregalo ken ka. Ay, nawaw! Pasensya ka, no saan ko ngayon bagbaga. Kahit kalaang asurpresaan. Ay, unay kan, Fred! Nagusto mo tinted ko para keng kasang ka de. Ha! No kwartak mo ilagayam ti pinagbayad mo. Di ka lata ko man nang tad iti regalo kanyak. Makapasuron ka mat.
Adda na patag apang usarak iti dayjay a kwarta. Ngam kinisayam kit din. Anya tay nyawid mo, anak kaw. Gamit ko dagita nanang. Ay nawaw, apay mat. Makapasurun mo't ngamin dayjay a Fred. Apay ni Fred. Anya manan ti inaramid nakin ka. Inikanak iti regalo nanang. Matlagayam. Apay akastangay ti tsuraam kat inikkan na kamagayam iti regalaw. Una, takwartak mo't laang tinggatang na. Ay nawaw, apay ngay. Ha! Kinisayan na ti kwarta nga iduldulin ko nanang. Ay, makauma ti kasjay nga aramid na. Kuna man no ada trabaho na. Saan nga stable ti trabaho na nanang? Nabayagin nga agtap-tapalak. Tapno lang ang saan amay babain da di a tao. Nga makastoy kit din ti aramidan na. Ay, nang! No kasta, inuulbaw dagiti imbagbagam kanyak, Jocelyn? Una nang, gaputa impagarup ko nga adapay pagbaliwan na. Ngam awan mo't gayam. Di na amo ti ag-effort para iti relasyon mi. Anya ti kunam. Saan ka anagawid iti pagnanaadan nyo ka ni Fred, friend? Saan, friend? Nauma akmatan iti kasjay nga aramidan na. Anya nga minti inaramid na ken kaya. Kurang ti effort na para iti relasyon mi. Gaputa muna nga dakwartak. Anya? Malagip mo ti sabong, chocolate, ken relo nga inted na kanya. Oh, apay dagi jay, friend. Ha! Kwartak mo't gayam tinggatang nakadagijay. Anya? Wen friend, kinisayan na ti kwarta nga iduldulin ko. Anya ngay dagijay? Regalo mo, bayad mo. Ay nawaw, nagloko mo't tanday ta, Fred. Sapay agbilibak ken kwa na idin. Agburak ti darak tunggal malagip ko tinaramid na. Anya nga ta tinaramidag, friend? Makiwin na swasak nga tankan kwa na. Ay kat adaken kaday ta, friend. Sikat ti makaammo no anya a klase ti tao ni Fred. Agyaman ak na nagawid kan Jocelyn. Imayak, taumay ko alaan dagiti usar ko. Anya, Pumanaw akong, makaamu ka matin itibiyag mo. no kasta, makiwin na suwas ka kanya. Wan, nauma akon, Fred. Nauma akon. Ay, saan kumamot ang kasta, ah? Kasanuak langan. Ha! Nabayagan nga agdandan nata. Ngaman niya ter aramidan. Di ka mat ag-effort para iti relasyon ta. Sana na maulit. Amok akang maliti naramid ko. Talaga saanan ang maulit ta pumanaw akon. Ala, aglisi ka itidalan ko. Sigurado ka ka din, iti desisyon mo ang makiwin na swas ka ni Fred, anak kaw. Wala nang. Ay kat adakin ka day taa. Da kayo laang ti makaamaw no anya tinapasamak kabayatan ti panagdanayaw. Ay, sayang nanang. Nagado ti arapaap ko para kada kami. Ngam dinadaal na laang. Ay kat anya ngay nga raw ti maramidan tayo no kasjay mo ti kinatao na. Ay, Inton sumarunaw, piliyam ti lalaki nga ayatam anak kaw. wala nang. Saan kun nga aramidan ti kas iti inaramid ko para kini Fred. Dakkel mat ati gastos ko para kenkwana. No adaman lalaki adumtang itibiyag mo, saan adakas no aggastos ka. Tinapatag kat amom ti agkontrol, tapno balansilat ta ako nada anak kaw. Dito yakon ngagnaad tatang. Ay nawaw, ni Jocelyn ngay. Awanan tatang. Nakiwin na suwasan ni Jocelyn kanyak. Anya, Day tatipod no tatang. iti anya kanumat agapaw. Diyak amukin ko ano tatang. At dalakit diti sa bali alalaki na dayjay. Anya, amangan mat no suspitsam na ang dayta anak kao. Amangan no akselselos ka iti angin. Basta, dito yakon ngagnaad tatang. Di ko nam kanyak kat ang dalalaki ni Jocelyn. Unman, Ay nawaw, ulbud ka mat anak ka. ibagbagak tipod no tatang. Naranaak ni Jocelyn iti paradaan itay. Ah, Kat imbaga na tipod no kanyak. Isuasan ka na makapagrasound. agar aramid man iti istorya tayo dyan babaeng. Saan mat nga may na nasaya at kasi nga aramid ti may sa lalaki. Sika ti lalaki. Sika kuma ti mga daulo iti pamilya. Siyak man ente biddo tita.
Kay nawaw. Ay talaga sika, ti ayan ti bidot, friend. Di mo amo, ti pagribangam kas partner. Agasam man, tani Jocelyn gayam ti gasgastaws para king ka. Desisyon naman tayo dyan, tatang. Agbain ka kalimat nakababaen asika ti lalaki. Ngam sika pailaan ti papakpakan. Agtrabaho kamot anak ka. Ay, nawaw! Saan anasaya at anam na maam ti kwarta ti karelasyon mo? Masapul nga agbalin kamet a responsable. Aggagat kan agtrabaho ka. Tapno saan ama uma ti karelasyon mo ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Awag ka lang nga awag, Rachel. Apay ka di aya. Kaanong agpabagyo ka manang Ivy? Apay ko ma. Agpagatangak ko maiti agas ko manang. Naibus nga mintila ko day di sentro. Sa anak mat amabalin nga agbiyahe iti adayo. Sa anak nga agpabagyo ita, tamad itirik na. Mang tedak iti pagpletem, kan ikang ka iti gungguna manang. Ay nawaw, ikan ka iti gunggunam ko na. Intun kon, kurang ti ited na. Hello manang, mang mangagnak ka di bay? Wan, mangmangag ka. Ngam awan ti kastak nga agbiyahe. Nasakit ti ulo. Kasta aya? Wan, ano samlaangan nga ipawit iti sabali. Okay, sige nga rod manang, katagyaman na ka. Sige, ida po akong ti cellphone, tagi na naakmatan. Ay, una yun. Siyak pa'y laang ti ibaon na agumatang iti agas na. Apay matakas ta ti tratong iti kabsat mo, Ivy. Una, ta ibaon nakit din nga agpabagyo. Ano sama? Isumot lang awan taramidam ita. Sigurado nga agas na ti pagatang na. Ay nawaw, siyak pa'y laang ti bannugan day ya tao. Ay nawaw, apay akas na ti panagsasaom. Kat kabsat mo day jay. Masadutak nga rod nga agbiyahe. No adda ipagatang na, mabalin mo't nga ipawit na latan iti sabali. Nagado ti mabalin apag ipawitan na di tano kayat na. Unay kan bakit? Amom nga datirikrik na hindi kabsat mo. Ay nalakay maturugak laangan no awan aramidek. Iti anya aga po nga agpabagyo ah. Imbes at tulungan ti kabsat mo, kastapay lang ti sawang mo. Ibagampay ang masakit ka, kung saan mo tapod mo. Masapol nga agrasunak ah, tapno di na ipilit ti kayat na. Aguli magkan si ka Diyos, di nak disturbon ta kayat ko ti maturo. Kita aman, noosto, dagiti agas sa ginatang ko, Rachel, kaanakad. Ay na, agyaman na klaunay, Uncle Fredo. Awan adyaman na, kaanakad. Gusto laang tiginatang yu, Uncle. Katagyaman nakmanan ah. Agpakanak nga rudan kaanakad. Sigurado nga urayan na ko ni Ante Bidi Balay. Ay, mabit lang, Uncle. Ay, ne, enda ka di pa ipagam. Alaan nyo daytoy, Uncle Fredo. Ay, ne, ay, nawaw, kamuti ba't data? Wen, in-order ko kanina na si Mang. Ay, saanan kaanakad? Sa anak mo't adumaw dawat, itingong ko nak. Alaan nyo kit din, Uncle. Naimbaglaang nga ikapiyo ka ni Auntie Maylin. Di kay madanagan, ta in-order ko daytoy para kada kayo, Uncle. Imawag ka manan, apay ka di aya. Ay, kwa manang.
Amangan ko nak, no saan ka abisi ita. No sa anak abise, apay? Agpalabaak ko mamanang. Awan mo't ngamin ti daddo maamabalin ko atang danan. Adamat kit di ati washing machine. Saan ka amarigatan, manang? Ah? Ay, kwa. Ala, pasensya ka na. Nga magtrangkaso akmutan. Diyak ka ba ilang taglaba? Ay nawaw. Apay akasta ka, manang. Tunggal agpatulong akin ka, kat ibagam amasakit ka. Sakitin nga rod na tao. Tangdanan ka mat, manang. Ay, nawaw. Nagsasao, kasladakkel tititid na tangdan ko. Kurang tupay tiintid na kanyak idi. Naganulakit di arason mo, Ivy. Ah, apay man yan. Tunggal umawag ti kabsat mo. Ibagam amasakit ka nga uray saan mo. Una, tadyak kayat nga ibabaom nakday di a Rachel. Anyalaeng mo di tulungan ti kabsat mo. Nalakalaeng taglaba at dati washing machine na. Saan ka marigatan ang mangigalgal? Una, ngam kasanungay no sa nga gasutlaang tiitid na atangdan ko. Ay nawaw, pagyamanam lata. Diyay taduma, tulong mo matanggan ko na. Oh, dilugi akmat no kasta ti aramida. Amumot nga at dati aga sa tumtumaran ti kabsat mo. Amang ano talaga amot nga awan mo ti kwartana. Oh, imposible ah. Dakkel ti urnong dayjay lakay. Ita kasapulan na ti tulong mo, tulungam. Iti kasta, tulungan na kan tumit no siya kasapulan. Nagsasao ka dita, kunamlan asino ka. Saan mat asi ka ti mabannog ka? Kasano nagpasugnod ti kabsat mo? No kayat mo, di si kanti tumulong. Si kati mapanaglaba. Nagadulakit din ngay bagbagam. Adda ka kadi dita balayo, Auntie Maylin? Wan, adda ak dito'y kaanakan. Apay kaday. No awan ti aramidan nyo, agpalabaak kuma, Auntie. Awan mo't ngamin daddo maapagpatulungak, Auntie. Ay katun a kaanakan. Mabalin latamot. Kanaw ngaglabaak. No bigat kuma, Auntie. Adamat kit diti washing machine nga aramatan nyo. O sige, masapa ak tungarod ang mapandita inton bigat. Ay na, agyaman naklaunay, Auntie. O sige nga rod, urayan kayo nga urayan inton bigat. Okay, kaanakan. Mangyugak tumutlaang itinateng paraken ka. Pasensya kayon ano da kayo ti inawagak, Auntie. Tunggal agpatulong akmat ngamin iti kabsat ko kat kanayon nga darikrik naan na. Mapanak pa'y iti ayan ni Rachel, Fredo Lakay. Ay, natiyaramida medjay, bakit? Ilabaak ka no ti kaanakan ta. Ay, nawaw. Di ay bi akabsat na gay. Inawagan na ka no, ngam addan samot rikrik naan ni Ivy. Ang darikrik na anda. Kat no nalabasa kat istor ni Bebang idirabe. Ang bidbidyo okay na nga kukumaray. Ay, jak amu alakay. Ay, kasya'y ayak ti ang darikrik na anda. Aw. Narigat ti agsasauno da dumalakay. Ay, talaga laki ide. At di na kayo't atulungan ti kabsat na. Iso ka na yung ganda ti rason na. Nalpasan kaanakan. Ay na, agyaman naklaunay, Auntie Maylin. Awan anyaman na kaanakan. Ay kat agmerienda kayo pa'y, Auntie. Ay saanon, sa anak mo't amabisain. Agmerienda kayo kit din. Sayang mo't titinimplak a Diyos no saan nyo nga inuman. Ala, agmerienda tangarod adwa. Wen ngamin ay wen gayam. Itad kun titangdan nyo ang naglaba, ta ang mga numalipatak. Ah, Anusan nyo pa'y laang daytoy taawan ti kwartak ita, Ante. ay nasaanon kaanakan. Igatang mo ki iti agas mo. At dapay mat nabati para iti agas ko, Ante. Saanon kunakmut. Di kay kadi madanagan, Ante. Tano umimbaga kat makatrabaho ak, bumawi ak to kada kayo ka ni Uncle Fredo. Kumusta ba tayo ni kaanakan Rachel? Bakit? Kas iti sigud alakay. Ay, sapay lakuma. Taging bagmatay. Un nga rod, nasurok ang makatawanan asaan ang nagtrabaho. Sapay nagningi na ti agas at tumtumaran na. Ay, naimbag kumamot no saan akas jay ti kabsat na. Nakunampay lakay. Narigat amasit gan. Kasadot na ti tumulong iti kabsat na.
Di na panunutan nga amangan no dumteng to ti aldaw nga isumet ti agkasapulan. Kay kunada nga raud, what comes around, goes around. Mala, di tan pagsaritaan ti kaanakan talakay. Isupay kit di apagsakitan ti ulo. Naimbag abigatyo, Auntie Maylin. Lumabasak manan. Ay nawaw, si kamot gayam day ta Richelle kaanakan. Sa dino ti papanam. Mapanak ag trabaho, Auntie. Ah, pudnaw? Wan, Auntie. Kabailak manan ti ag trabaho. Ay, pagyamanan tayo iti Diyos ta nagsublimot ten ti pigsam kaanakan. Wan nga rod, Auntie. Ag trabaho ak matan tapno makarecover ak. Dakkel mo tinagastos ko iti panagpaagas ko. Makarecover kanto kaanakan. Naimbag man ta nakasubli ka iti sigod a pagtrab-trab akwam. Uray mano atawon asaan ka nagtrabaho. Wan tanasing patibus ko, Auntie. Malamapan ka nga rudan tapno saan ka amala daw iti trabaho. Agan-anad ka kaanakan. Ay nagasat na ta nakasuble, iti sigod, nagubraan na ide. Wan nga rod lakay. Nasingpet ka no tibus na. Eh, usto tapno makaordong pa din. Naibusabat tan ti savings na. Sigurado day talakay. Nang runa pa ikat nabayagan asaan ang nagtrabaho. Ay, un kayang bagay. Naranak ni Ivy, iti sentro itay. Kahit, At dati kasarsarita na. anya, Imutaan iti 5-6, bakit? nagturad matan nga imutang no kasta lakay. Singsingirin mat nga medyo kasarsarita na. Noan niya nga ta, tinangigastusan na iti inutang na akwarta. Ginastos da siguro akadagiti gagayom na. Inaldaw mo't ngagvid-video kida. Ay, agsaysayag lang iti kwarta. Ngumnay, di mo latandak da kamaten ken Richelle ti may papan iti panagvid-video o kiti kabsat na. Tamangan no agsakit tinakam na. Muna met, bakit? At nakalugaran tayo anang idanon kinkwana. Anya, Asino ti mawag, Ivy? Bakit? ay, saan ang mabalin ang maamuan ti asawak ti may papan kadagiti utang ko? Ta sigurado nga apagan na. Asino day jay kunak? Apay adi ka makasungbat. Ah, ay kwa, awan day kay lakay. No awan lang day jay. Apay amasapul nga umadayo ka. Kan nakabaybayag ka pa asumungbat. Ay nawang, awan day kay kuna lang arudan. Amangan mo't no. Ibaga man lang ang tipudno. Tigayim ko timawag. Sa anak amamati at igayim mo day jay. Addakin ka day ta no patyan nakwen no saan. Amangan mo't no datilimlimod mo kanya. Amo ko no anya ti pampanunutem Diyos. Awan lalaki kanya. Si kamot gayam ti lumabas ay fe. Kunaklakit din no asino. Mapanak iti ayan ni Rachel, auntie. Adda nga ta di tabalay na. Ay adda Awan trabaho na ita. Nasayaat mat nga rod no kasta, auntie. Makapagsarita kami adwa. Anya ti kasapulam iti kabsat mo. Kwa, umutang ako may ti kwartana. Katapusan idi kalman ka. Sigurado ang nagsweldo day jay. Ha? Kasta ka day? Ni, apay kasta ti reaction nyo, auntie. Ay, awan mo't kit de. Mala, ipadas mo akasarita ti kabsat mo no adda maipautang na ken ka. Ay nawaw, sigurado day tan, auntie. Ni Richelle pa iti kunayo. Ado ti kwartana day jay. Anya ti ibaga, manang. Pautangan na kumapayla ang ading ko. Ay nawaw. Pangalaak kumangay iti ipautang ko ken ka, manang. Agtrab-trabaho ka, saan ka din? Wan ngam addamot ti utang ko abay bayadak. Amumot anabayag sa anak ang nagtrabaho. Pautangan nakmatan Pangusaram iti kwarta ay manang. Bayadak ti utang ko 5-6, sakbay amaamon nila kay ko. Anya? Bayadak tumaladagos kan ka. Ay pasensya kan ngam una abayadan ti utang ko, manang. Awan ti may pabulod ko akwartaken ka. Ay nawaw,
Narigat ka gayam ama asitgan. Ay nawaw, apay akas ta ti panagsasaom kanyak. Kat no si ka tinagrigat am asitgan, idi ka sa pulak ti tulong mo, nagado arason mo. Itaasaan ko ana itad ti kayat mo, agsakit tinakam mo kanyak? Pinabuludan nakakadimo laang tikabsat mo. Saan anti? Narigat ang maasitgan na di Rachel. Tida ibaga na kanyak idi nagsarita kami. Kat adda ka no utang na. Ha! Talaga laang kit di nga imot na di babae ah. Ay nawaw. Apay akas ta ti panagsasaom iti kabsat mo. Pudno matanti. Nagrigat ang maasitgan na di Rachel. Saan ang mabutang numakarma iti kasi nga aramid na? Ay na Ivy, tanangom ti panagsasaom. Karmamot nga ibagbagam dita. Pudno matanti. Nudakis ti ugali tayo. Sigurado ang makarma tayo. Itaasaan ka na pagustuhan, nagado asaom. Nalipatam samot nga idi agkasapulan ti kabsat mo. Kat narigat kamot ang maasitgan. Irason mo ang masakit ka. Uray adda ka ijay video kya. Sa dino tinagapam, Iti ayan tigayam ko. limabasak itayan ni Jonah itay. Kat awan kamot ang nakita kijay. Ay nawaw, ni John na laang aya tigayam ko. Apay na pudot ti ulong. Hay, kas kalamangas asar. Agsalsalod-sudak lang. Nagadulaki din asal sa ludsudam. Saan ama sapul ama amuam amin nga aramida kanya? Agbalakan sa amatay. Agong ungot ka nga awan ti makagapaw. Adda ka no utang ni Manang, asaan nga amo nila kay na, anti. Isumit lagayam nga inturturod na tinakisarita ken ka. Dayta ja ibagbagan ni Uncle Yofredo nga adda ka no kasarsarita na nga agsingsingir iti 5-6 ijay paradaan idi na minsan. Madanagan dayjay, anti. Numaduktalan nila kay na ti aramidan na, sigurado nga agsubang damanan. Nasakit tinakam na ta saan mo a pinautangan. Ay, wan nga rod ah. Narigat ka am asitgan kun kunana pa'y kanyak, anti. Ay una yung tikabsat mo. Managing bubukod at talaga. Naibagayo pa'y, anti. No siyak ti agkasapulan, kasadot na di tumulong. Itaasaan kumat a pinagustuhan, gumura launay kanyak. Bala, di mulatan ikaskaso ka anakan. No di na maawatan nga damot baybayadam, adakan kwa na dayta. Tinapatag kat awan dakas nga aramidom kan kwa na. Agpudno ka man kanyak, Ivy. Ay nawaw, anya ti pudnok kan ka. Pudno ka di tinadamag ko. Adda utang mo iti 5-6. Ha? Ibagam ti pudno kanyak. Wan, pudno lang ka eh. Basol day di Rachel. Apay apabasulam ti kabsat mo. Wana, tadinak pinautangan. Nunang ted ko maiginapanak iti ayan na. O dinalpas ko man day tanga utang. Nagrigat lang amin ang maasitgan day a babae. Kalukwan. Sikat imutang ng ti kabsat mo gitden ti babasulam. Ay basta, basol na. Ingakit di makipurdiya. Tapno makabayag ka iti utang mo. Awan ti bibiyang ko iti dayta. Tasan ko nga amo na anya tinangusaram iti kwarta. Anya? Kas na ko na. Sikamot ten di makamong agbayad. Di na kami iramraman iti kabsat mo. No saan da katulungan ni Rachel, choice na matunday ta. Saan ang mabalin apilitam? Nang runa, kat saan mo mat atinulungan iti isutag kasapulan? Ay, nawaw! Kas agkakapsat, masapul nga agtitinulong kayo. Nang runa pa'y no tiyempo tirigat. Iti kasta kat nalaglagan kan naragragsak ti biyag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi, adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan, tin kay panagtrabaho, ken
panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mangirwar ka man iti sako dita, Jumer Lakay. Nawaw, anwam ti sakaw. Pangikarga ak kadagiti mureng tayo asaanan ang mausar. Ibasuram ka day, Wilma bakay. Ay katwan na. Asino mo lang ay timangusar kadagita. Supay apasalsali dito'y balay. Sa bagay mo't kidya. Dagiti daan abadom ngay, nangidulinam. Day ti kabinet ko. Isakok mutla ang dagijay, tapno masukatan. Di mo lang mausar dagita abadaw. Wan bakay. Aywan gayam, dumagas kantuman iti ayan ni Mari Ilsay inton madamdama. Apay ijay. Alaam ti order ko apadya kan kuana. Nabayada nang. Alak lang. Wan, nabayadan ng dayjay. Alaam laam. Sa dino ti papanam, Ginny Line. Iti ayan da Madam Cecil, Auntie Wilma. Ay nawaw, apay ijay. Anya ti aramidam iti ayan da Cecil. Ay katkas iti sigud Tangdanan dakmanen nga agdalos, ante. Kasta ka day. Wen, ante. Aywan gayam, kaano-anawaya ka ngay. Adda ka di ipaaramid mo mat kanyak, ante. Awan mo't kit day. At dalaited kukin ka. Anya ngay day jay, ante. No nawayakan to inton bigat, mapan ka ijay balay, tamapan mo alaan. Saan ko nga ibaga no anya? Makitam tulatan no anya. Okay, ante. Alas 12 tulatan, numapan ka ijay balay. Taadda papanak inton bigat, iti agsapa. Anyat oras dita, ulen, lakay. Agalas 12 bagay. Apay ka day. Ay nawaw, agalas 12 mat gaya man. Apay kumano alas 12. Mapanak iti ayan da Auntie Wilma, lakay. Adda kanukat itad na kanyak. No, anya man ang titid na kin ka. Diyak amo alakay. Di na mat imbaga no anya. Basta ti kunana, makitak to ka no anya dayjay. Amangan mo't no basura man ang titid na. Saan mat siguro lakay? Si kakit di mat. No maminsan mo't nga minantem, matapobre mo tamay sa. Mapanaklat ta, tapno awan maibagbaga na lakay. Sapay lang kumaa, tasan a basura titid na. Tapno saan asayang ti panog mo. Adda akon, Auntie Wilma. Apay anala daw ka, itay pa'y ngururayan ka. Ay kwa, adda pa'y ngamin inaramid ko, ante. Day tatitid kukin ka. Ay nawaw, amin daytoy nakasako, ante. Nagadumat tan. Anya nga itilinaon daytoy asakaw. Alaam amain, luplupo, kanada na inayon a make-up. Make up? Para ken ka, tapno pumintas ka man, magturay basitlaan. Agyaman na klaunay, Auntie Wilma. Awan anyaman na. Sige, bagkatumunda kita, tapno saan apasalsali dito'y balay. Ay, uwan, ante. Kat agyaman akmanan. Bagkatumaw, tagawid ka mutan. Awan oras ko ang makisarsarita ken ka, tadda pa'y napatag nga ramidag. Nasalaw ko ni Ginilyn, akan nakam di tadalan itay bakay. Ay, una yan. Naranaan na pa'y laeng aming. Binagkat na witin sa ako magamit tayo. Ay, kwalakay. Intad ko na. Ay nawaw, pingaintid mo pa'y laang kitdaanin dagigay. Di ko nam kanyak kit may basura. Ngam apay ngay akasta. Ibasurak ko ma, ngam kayat nakanumot nga laen. Pudno ka diti bagbagam. Iti anya aga po ko mga agulbudak ken ka. Dinawat na, iso nga intad ko latan Mo kan Wilma. Nalaing ka nga agulbaw, tapno sikat hostaw. No saan ka mamati kanyak? Mapan ka iti ayan da Ginny Isaw ti saludsudaw. Saan nakasapulan? Di mo malaghayam kayat. Nagadupay lang nga ibagbagam kanyak. Uy, ato nakababain mo't no aramidin man tikas itinarabid mo katakwada idig. Ure ang mumasahanin ang mabalin ang mausar.
Itid mulat ta kadakwada. Anya klase ti kapanunutan ti kasta. Anya ngay daytoy, Jeneline, bakit? Make up dayta ulen lakay. Ay nao, ano mo dagitoy? Kat saan kamot nga ag-make up? Ay kwa, inted ni Auntie Wilma para kanu kanyak. Tapno pumintasak kanu lakay. Anya? Agpaisuro aktuman ka ni Mari Mabel no kasano nga usarak dagita lakay. Dagitoy nabati nga lupot sa hamot amin ay. Wen lakay, masapo lang apilyon tayo takasla pagpigadan matan ti daduma. Ay oo na yun, Antim. Pagbasbasurahan na matanda tao. Adapay siguro mo't ati mabalin ang mausar di talakay. Pilyon tayo latan. Kita ka man daytoy, bakit? Namantsaan pa'y, oh. No saan tayo nga isuot, aramidak latan a pagpigadan lakay. Dahita ti jacket kin Antim gay. Gapot a pobre tayo, kasta taramiden na. Mata pobre dahita nga Antim. Naimbag amalam mo, Mari Mabel. Kastamit kan ka, Mari Jeneline. Anya ti masapul mo? Ay kwa, imayak taag paisuro ak kumaman ken ka, Mare. Anya ti isurukan kan. Ay kwa, kasano nga ta ang mausar dagitoy, Mare. Atoy, kita Ay, ano? wow, make-up mo. Nangalaam may kadagitan. Intad ni Auntie Wilma kanyak, Mare. Usar ka no tapno pumintasak basit. Ay, mabit man laang Mare. Apay, Mare? Timangkan mo ti daduma. Ni, apay ngay. Saan pa'y mat ang nag-expire, Mare? Isumit lagayam nga inted na kan ka, Ni, anya tiket mo asawan, Mare? Saan pa'y nga expired? Ang timangkanan dagito'y Mare. Saanan ang mabalin ang mausar? Kita am ti lipstick nga inted na kan ka. Delikado no usaram pa'y laang. Ibasura mo dagitoy, bakit? Ay, nasaan lakay? Sayang! Apay ang masayangan ka. Kat saan mo tan mabalin ang maisuot dagita? Ayan nga, itidaduma. Aday Jerwar, in-offer ko tama ilaba. Basit laang timayak. Ay, kunaklakit din no yung basura mon. Saan mo't kidya? Bay amlaang dagiti saan ang mausar dita ta aramidak a pagpigadan tayo lakay. Una yun ay ati kasasaad tayo. Ti-make up nga inted na Antim ngay. Di mon samot inyawid. In basura kun alakay. Imbasuram. Apay mo? Wen tatimangken kanumeten ko na ni Mari Mabel. Delikado kanu no ipilit ko nga usaran. Makitam day tang aramid na Antim. Awan ti konsensya na. Bakit? Jakman magustuhan ti aramid ti asawa yo, Tata Jomer. Apay ni Wilma. Nakitak ti make-up nga inted na kan Mari Jeneline. Saan mo tan ang mabalin ang mausar, Tata? Inted ko nam. Wen, Tata. Apay ka di? Tinaibaga na kanya kit dinawat ka no ni Jeneline. Inted na kanu, Tata. Apay matakas di tar aramiden na iti kaanakan na. Pagbalinan na mutin a basuraan ti balay da Mari Jeneline. Talaga ang maditi ugali day di ababaya. Sa pinukasarsarita kitag kalintigan pa'y lag. Bagbagaan nyo, Tata. Saan aga po ta mamirmiraot da Jeneline? Katkas jay mutin ti aramiden na. Kaanakan na pa'y mut day jay. Inton sumarunaw. No amom asan ang mausar. Ibasuram latan bakit? Apay akas tama na ang Jomer. Anya, tinaknakan mo. Nakita ni Mabel akalugaran tayo ti inted mo a make-up ken Jeneline akanakam. Kay? Maday tirik na na. Apay, anya ti inistorya day ja a Jeneline kan kaya. Nakita na nga rin ti make-up. Awan mo't imbaga ka nag-istorya ni Jeneline kinkwana. Nakararte di dagita tao. Ay, nawaw. Isoda lang nga rudan tinaikan. Kastada pa'y lag. Isoda tinariray. Ungrateful dagita tao. Kasano ko mga agyaman dakin kakit basura bitit itid mo kadakwada. Sada basura dagijay anya. No amuda nga idiskartyan. Mabalin pa'y dagijay. Di ka man. Nakitak dagitintid mo. Isu nga amok a basura dayjay. Di kalatan mangmangtid iti anyaman kadakwada. Nakababayin bakit? Nakababayin launa yan.
Kamaudyanan na lakay. Kompleto matlang ang tigamit tayo dito'y balay. Wan nga rod bakit? Saan kan amarigatan nga aglaba? Tadati washing machine tayo. Ref lang ang tikurang lakay. Gumatang tanto bakit? At dapay na bati iti kwarta tayo? At dapay bakit? Sobra tayo jay. Sige. Ag canvas tanto nga rod tagumatang tayo mat iti ref lakay. Kasapulan tayo ti ref. Nang runa ita tanagbara ti panawan. Naku nampay bakit? Gumatang akto. Tapno saan amasapul gumatgatang tayo iti ice alako ti karuba. Aywan alakay. No addanton ref tayo. Siya kun ti agaramid iti ice. Nakitak dagiti appliances nga in-deliver da iti balay, amare. Wen mare. Kinumpleto men tapno saan kami amarigatan. Dakkel at talaga tinaglakwan nyo anya, mare. Sakto lang mat mare. Nasungbatan mo't lang ang dagiti kararag mo, mare. Wen nga rod mare. Manu atawan mat adinaw dawat ko daytoy iti apo. Amangan mo't numalipatan na kon, tagdamot ten kwartayo. Asensado kayon, mare. Ay nawaw. Sa anak akastanya. Ayun, gayam. Pudno ka di tinadamag ko? Gatangin nyo ti baboy ni Nana Mercy? Wen mare. Agpapaskan kayo? Wen mare. Amumat gaya man. Isu kumakat ti umay ko ibagakin ka. Nadamag mo ka di, bakit? Tiyan niya, lakay. Chimambang ano da ginilin akanakam. Amukon da ita. Nakadamagan may. Kadagiti kalugaran tayo Isumot ti pagsasaritaan da. Nagbunga mo't laang dagiti sakripisyo da nga agasawa. Anya kumangay ti bibiyang ko dita. Nawa. Apay napudot ti ulom kit ibagbagak lang may. No bimak nang da, kat bimak nang da. Anya kumaita, sa anak mo't nga apektado. Uncle, agpapasukin kami intun Sabado. Di ta balayaw? Wen uncle, umay kayo to Talaga nga sinsado ti biyagyo ita. Sakto lang. Bili baklaunay kan kakanakan. Dakkel ti nagbaliwan ti biyagyaw, sipod chimambakaw. Nasyan laki dito na maraswa kada kami, uncle. No nasaya at kinagagit ka tao. Talaga mabindisunan ka. Dumagas kayo pa balay. Tagkapi tayo, uncle. Ayun kayat ko da ita kanakan. Apay nga italang anagawid ka si ka Jumer. Di ba ka sakitin da ginilin kinulin? Ay nawaw, anya tinaramid mo jay. Nakikapiak lang. Na, awan mo't babain mo anya, tanapan kay jay. Sa anak amapan, no sa andak nga inayaban ni Ulin, anya? Awan babain mo amap-mapan ijay. No. Apay ko mga agbayin na kanakwada, kat awan mo tidakis nga aramidag bakit. Si kalang mo tidakas kadakwada iti. Na, Anya nga iti rupa may sarang mo ita, tanag progreso mo tintibiyag da. Tawon gayam, agpapaskan da no Sabado, kat imbitado ta, iso amapanta. naimbag man, tanakaumay kayo, Nana Wilma. Ay katwan takaanak akmat ti agpapaskan. Dakkel tinagbaliwan ti biyagdaan niya, Nana. Ay, sana masapul nga ibagam, tamakit-kitak mo. Ay, nawaw, apay akas tamot ti panagsasauyo, Nana. Ibagbagak laeng mo. Kom-kompormi mga may ti ibagbagam si Kamabel. Sanak abulsa, tapno saan ko makita nagprogreso ti biyagdaan niya. Alawan na, Nana. Da kayon ti husto, siya kon kayan ti bidot. Ay, agtal na ka man nga may, di ka sumanaw dita. Wen nana, agulima ka kun. Nay, adda kayo matgaya, Mari Mabel, Auntie Wilma. Agdiretso kayo iti kusina, tagkapi kayo pay. Sige lang, kaanakan. Adda kamuti dyan, te. Agmerienda kayo pay, ta saan pay analuto ti makan. Agawit kayo ka din, ante. Wen, tapno saan kami amarabyan. Ay kat alaan nyo nga ro daytoy ante, oh. Ay nawaw,
Anya tilinaon day ta supaw. Karne ante. Nangisuputak iti para kada kayo kani Uncle Jomar. Ay nawaw, sanun ka anakan, nakababain mo't kada kayo. Nakayukit di mo't ante. Alaan nyo kit din. Para kada kayo at talaga daytoy ante. Ha? Di kay madanagan. Tapuro karni daytoy ante. Saan atultulang? Ay, agyaman unay kaanakan. Isupay nga isang paumikin ni Uncle yu itinateng asidaan may. Makitam day tabakay. Inikan nakapay tika na kami iti karne. Wan nga rud lakay. Uray dakas kakadakwaday day. Kit nasaya at dalat takadata. Amok day ta lakay. Nudaddo masiguro at tao. Ang mga nuginuradakan. Ay, kasta unay tibain ko kadakwada itay lakay. Normal lang agbayin ka. Tadakit nga ron ti basol mo. Ngamsapay lakuma, tabaliwa mong tikas diyang ugalin. Wan lakay. Saanen ang maulit pa'y? Agbaling ka na sayaat. San lang akada jinilin kin ulin. No dikit amin at tao. Tadi mo amaw no anya ti masakbayan ditong galmaysa. Wan lakay. Libre laeng tagbalin anasaya at bakit? Iso akanayon tayo kumaapilyan ti agbalin anasaya at kadagiti kakabagyan tayo. Kan iti sabali mo't lang at tao. Pobre daman, wenno bak nang da. Nawatam. Ay, nawaw! Saan aga po taadan ka kat iruruman mo matan ti padam a tao? Baknang daman kan saan? Pilyam lata kuma ti agbalin a naimbag kadakwada. Iti kasta, awan to ti pagsakitan tinakamdakan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adalakad mi iti kumpare kita. Ay nawaw, sa dino manan ti papanan nyo. Na, api akas na ti panagsasawang kanyak si Gatesi. Win tadi kamot ngaminan matatao dito'y balay. Nagadulakid di ngay bagbagam. Amo masanak a komportable no dak lang dito'y balay. Kastape lang ti bagam. Mangted ka pa'y iti kwarta sakbay apumanaw ka. Awan igatang ko iti kanan dagiti putot mo. Jak matam mo no kaano nga agawid ka. Amangan no makalawas mun tumanan ijay. 50 pesos. Ay nawaw, day talaang. Agawid akmat lang inton malam. Sikakit di mo. Uray agawid ka inton malam. Iti panagkunam ka di kat umdas ti 50 lang. I-budget mo mat ngamin ah. Ay nawaw, nalabos ti kasta kinakuripot mo amor. Awanin ta do sa o. Imbis nga gyaman ka, tada itid ko kayong ka. Adangag paiso ngum kurang mga rod. Di ka manaktak. Tama nga numalado ako pa iti papanan mi. Naimbag nga aldaw mo, Maritesi. Kastamat kan ka, Mare Badet. Ay, nawaw. Apay akas ta tilangam. Naliday kamot. Wala ta masiksikuraanak iti asawak ako ripot, Mare. Apay manan, Mare. Limabas nila kay mo dito'y istor ko itay, Kaut. At nakanulakad da iti gayim na, Mare. Kaut, anya launay ti pakasikura, Mare. Kasano mga amin, Mare? 50 pesos laang timbati na kanya. Anya? I-budget ko kano. Ha?
Maasarak launay, ta sobra ti kinakuripot na. Anya laang mati magatang ti 50 pesos itangay, Mare. Ammo pa'y iti asawak, Mare. Aywan gayam, ikanak man kit di iti noodles kan itlog, Mare. Itlog ken noodles manen, Mare. Isulaang mati umanayan ti kwartak. Madimo laang no noodles akanayon. Ay na, Mare, no choice. Ano san milatan ano anya ti agda? Anya ngay nga rod kat kuripot mat ti lalaki anak ki asawaak. Numano ti umanayan ti 50 pesos. Isulatan ati ited mo, Mare. Ay no, anya nga dito inlutom si Katesi. Itlog ken noodles. Apay ka de. Na, dahito iti pasidam kanyak. Ay na di kan agpili. Tamanulaang matimbatim akwarta kanyak itay agsapa. Na, no saan atuyo ti pasidam, noodles kin itlog mo. Kasta ti si dadagiti kuripot akaskan ka. Diyak amuking Katesi. Sana kon amangan, makapawan ganas kamoy. No di mo kayat ti sidaan. Adamat asin dita. Makaparurong ka talaga. Reklamo ka la reklamo. Ngam kuripot kamat nga rod. Anya tinamnamaam ngay, kat amumat nga awan kwarta. Sa anak ang makatrabaho, tabi si ak ang mga asikaso kadagiti ubing. Pudno ka di tinadamag ko, Maritese. Nagapa kayo kanukin lakay mo idirabi eh. Ni, asino tinakadamagam maribadet? Ni Fili akaruba yaw. Mangag kanu iti ayan dati sa uyo kinilakay mo. Nagapa kami nga agpaiso, Mare. Ay nawaw, apay manan. Anya tinagapaan yung agasawa. Agrek-reklamo noodles kan itlog laeng ti si dami idirabi Mare. Naa, nagpuskul mo ti rupa na no agriripay laang, Mare. Ay, naku nampay, Mare. Talaga ang mapunpunuan akon. Uray asino mo't Mare. Masong batak pa yan ti asawak, Mare. Husto laang tapno makarik na, Mare. Nariga mo laang no agul ulimak ka. Awan ti mapasamak. Ang mga nukarkarwan na pay kiday. O nga rod, Mare. Ala, agpatuloy akon. Mapanak man dumawat itinateng ni tatang. Dagiti ubing ngay, Mare. Nakaturog da pay laang itay pinanawak ida. Agsubli akmet kit di adagos Mare. Nakaumay ka magte si anak ko. Umayak dumawat itinateng niyo, tatang. Saan ang nagmula nila kay mo? Saanan, tatang? Ado tinateng ko, ngam ada ije garden anak ko. Sa anak pa yan nag-api. Kaano nga agapit kayo, tatang? Intun Lunes anak ko. Apay ka day. No adda reject, mangted kayon to, O sige, mangidagasak to itayan niyo nagpasentro Agyaman ako na'y tatang. Naimbagla si daan mi kadagiti apo ko yo. Sobra ka taagkapita pa anak ko. Ay saanin, tatang? Agawid akmet la adagos. Tamangan no makariing dagiti ubing kat sa pulenda. Ne, da kayo man gayam na ito, tatang. Nang yagak itinatang, amor anak ko. Niti singay. Desay! Desay! Apay ka di aya. Umay ka pa man. At ni tatang dito, tatang, agtukaw kayo kailangan. Nang yagak itinatang anak ko. Naimbaglaan tanang yug kayo, tatang. Ado pa ti reject ngam dayto laang tinabaulak abagkatan. Okay lang, tatang. Isupay mo't day ta, No makawaya kayo, mapan kayo latay di balay. Or no ti reject tapno ada ti alaan nyo. Wun, tatang. Ala, agkape kayo pa Oy, amor, irwar mo ti termos. Naggapan nyo, Tata Manuel. Nagkapuak iti ayanda sisi. Usto, ano sinarungkaran nyo, ida? Italaang manan. Masansan mo nga minti panagapad ang agasawa. Ay nawaw. Anya ti kayat mo asawan? Nay, saan nyo nga amaw nga agap-apad Tata? Awan tinadakdakamat ni ti si kanyak na kong. Mabain siguro ang mga ibaga kada kayo, Tata. Anya ti pagapapaan daya. Ti kinakuripot nila kay na ti kanayon da apagapaan, Tata. Anya? Amuyo ka day. Noodles, itlog kan toyo, ti kanayon agatangan ni Maritisi dito'y store. Gedad duma, utang pay kit day.
Nay, apay nga kasta. Kasanaw, kat kuripot mo di asawa na. Kas kumay di napalabas alawas. 50 la ang tiimbati na. Noodles kano kan itlog ti impasangon ni Maritesi kan kwa na. Kasta unay ti ungat na. Naibusan ti mantika, lakay. Anya kumaitano na ibos. Ay, nawaw. Mangtad ka iti maigatang Anya kumapay ngay. No awan ti mantika, maanusan pa ilaeng. Anya, kasano nga rod nga igisak tinatang asidaan tayo? Nagatuadanom dita. Ay, nawaw. Inton kwan agreklamo ka manan. Kas na ko nakitayen, no anya ti adda, iso ti maanusan. Manula ang mat ngay ti mantika. Ito tinapataga pang usara kiti kwarta. Anya ti kayat mo? Nayunak manan ti utang tayo iti istor ni Mari Badet? Ay nawo. Addaya imbagak nga umutang ka. Ay, jakamukan ka. At dala mangag ko areklamom, makitam talaga. Saan asyak ti pagpungpung tutem sika, amor? Mabalin ang nayunak ti utang ko, Mare. Anya man ang ti utang ang Maray. Mantika lang ang Mare. Tay nakabuti ka day, no? Tay nakaplastik latan, Mare. Adda per kilo alakom, saan ka de? Adda, mano akilo ti utangam. Kagudwala ang Mare. Adamat kit di pa kitang danak inton bigat. I-advance kuntukan katitangdan ko. Kaslaawan mo't asawang Mari iti kastangar aramiden nila kay mo. Ay, jak nga rod marik na nga adda asawak, Mare. Una yan akasasaad mo, Mari. Amo ka di ti ina ni Amor, ti kastangar aramiden na. Saan pa'y, Mare? Awan amo na day jay. Jak mo't kayat yagi pulong, taamangan no siyak ti madaksan. Ije ka di ayanda Amor ti papanan nyo, nanasinay. Wad nakaw, sarong karak man ida. Adda ngamin nangagkukat nga istorya. Adda nangagyo nga istorya, nana. Kuripot ka no, ti anak ko. Ay won, pudno day ta, nana. Ay nawaw, kasanumot anaamwam day tabadet. Kano ka na yun nga agapadakin Maritisi, gapu iti kinakuripot na. No kasta, pudno nga raw tindanon da kanya. Pudno, nana. Mabain lang nga agipulong ni Maritise, tamangan kanuno iso ti madaksan. Siya kun ati mangibaga kada kayo, ta sigurado asaan manen nga ibaga ti kumarek. Ay naglukon da jay nga amor. Nabayagan akas ta ti aramiden na nana, agan anos laang ni Maritise. Kinapudno na, at idugan ti listaan ti utang da dito'y istor ko. Ta ultimo maigatang iti mantika, kat saan amang ti anak yo. Agkapi kayo pa nanang. Agyaman ak unay. Ti asawam ngay. Awan da dito'y balay. Sinukon na dagiti anak na iji pagadalan. Apay ka day? Nasaya at tapno di na mangag ti bagaken ka. Ay nawaw. Anya ti kaya asawa nanang. Sika ti pagsasaritaan dagiti Marites a kalukaran tayaw. Ha? Apay ka no? Takuripot ka kanumag. Anya? Ay nanak ko. Saan nasaya at ti kastang aramid ti may sa padre di pamilya. Agtip-tipid kami lang, nanang. Na, agtip-tipid ka kunam. Ngem ultimo mantika, utangan pa'y ni bakit mo di ta istor ti gayem na. Ay nawaw. Nag-istorya dahi di abadet kada kayo? Pangaasim tabaliwam ti kastang aramid mo. Amangan no inton madamdama kat panawan na ka ni bakit mo. Anya ti saludsudom kanyak, Maritise. Kuamane, planok ti agnaud iti ayan ni tatang. Okay nga talaang. Ay nawaw, apay asyak ti pagsaludsudam ngay Mare. Si kalaang mga ti close friend ko, Mare. Numay papan iti day taabanag, kat sika ti makaammo nga agdesisyon, Mare. Sika ti makaammo, no anya ti kasayaatan nga aramidem, tapno agnakam nila kay mo. Tila ang parikot ko, Mare, no sa dino ti pagtrabahuak. Asino ngay ti mga sikaso kadagiti ubing no agtrabaho ka, Mare? Ni tatang, Mare. Ada kang kaday taa, Mare. No anya ti amom apagsayaatan ti pamilyayo, iso ti aramidem. No may papanmat iti trabaho, mabalinmat nga i-refer ka iti kasinsin ko. Dito'y kami nga agnaad kadagiti ubing tatang. Ay nawaw. Ada ka dit pare ko? Hay, masiksikuran una yan iti asawak tatang.
Apay ba? Sobra ti kinakuripot na. Ay, di ka agdaraso do sa anak ko. Dito akong tapno adda kayo akatulungak ang mga sikaso kadagiti apuyo. Anya? Agtrabaho akon, tapno awan maibagaday jay nga amor. Kan tapno saan akon nga agdaw-dawat kan kuana. Na, anya tar aramidem dito'y balay ni tatang, sika, amor. Dito yung mutan nga agnaad. Ay nawaw, kalpasan tinaramid mo. Naturod ka pa'y laeng asumurot kada kami dito'y. Awan mo't siguro takas na, no kaya't kumati agnaad dito, tapamilya kayo, mate. Ay pangaasim, amor. Iso nga rod apin manaw kami ijay balay, tamasiksikuranag kan ka. Ita, sumurot ka kiden. Awanan ti maramidam tadakon dito, Ayan ni tatang. Ay nawaw, talaga na puskol ti panagruprutam. Nakitak, tinakasako abinagkat nila kay mo itay bigat, Maray. Nangipanan na iti dayjay. At da ijay balay, mare. Ay nawaw, simurot kada kayo, Maray. Ngun, mare. Saan amabain kinitatang mau? Ay na, mare, nagpuskol ti panagruprupa day di tao. Di na amu ti agbain. Pimanaw kayo di tabalayo, tapno awan ti pagparikutam. Ngam simurot mo ti sakit ti ulo, Maray. Ay, maruruda nga rod, mare. Sapay la kumaa, tabagbagaan ni tatang dayjay, tapno agbain mo. Amom, si Kaamor, saan nga binanasaya at yagbalin ako ripot? Na, anya ti basol ko tatang, no adda ti kasapulan ti pamilya, ipaay mo? Saan kat ati kinakuripot mo tinangruna? Taanak yumot nga min tatang, di na amot agtipid. Ay nawaw, di kan agpabasol, taamok asikat ti ayan ti biddaw. Ne, apay ngay akas tatang, kanunungan yung mo tunto galit anak yo. Amaw ka na saya at atao ti anak ko. Makapaon ganas kayo mo. Pumanawak man lang tapnaon ti ato sa uyaw. Nagululi mo kakaday. Kay ipagarup ko asan apod no dagiti idandanon da kanya. Ngam ita, napanaglag apod no mo't gayam. Agbalbaliw ka kumamot tayo, baraw. Mabusurak iti katugangak nanang. Ay nawaw, apay ti katugangam. Anya ti inaramid na ken ka. Pinagsasawan na kidi tayo agsapa. Ay nawaw, iti anyamot agapo. Kuripotak ka no. Dayta ti bagbagaken ka. Isumulaang ti kuna dagiti tattao amakamamuken ka. Agraman dagiti kaarubayo. Makapaasar kidi. Ay na anak ko, ikatuman ngamin ti kinakuripot mo. Nang runa no dagiti masapsapul ti pamilyam ti saritaan. Isumutar aramidak nanang. Ay nanamintakil ka nga ulbod. No ipaay mo amin ti masapsapul ti pamilyam. Di awan ko matireklamo ni bakit mo. Ay amor, agbalbaliw kan. No di mo kayat nga isukat na ka ti asawam. Imayak, tasukunan kayo, Tese, bakit? Ha? Anyat ko nam? Imayak, tasukunan kayo kadagiti anak ta, bakit? Agawi tayo di balay at damot di balay tayo. Ay nawaw, asino tinangibagaken ka asumurot kami? Siyak ata, siyak ti asawam. Ay saanon? Anya? Dito'y kami pailaang kadagiti ubing. At least dito'y, adda ni tatang ang mga sikaso kadakwada. Kan, makatrabaho Mabalin mo't asaan ka ngagtrabaho? Siya kung tagtrabaho. Ay saanon? Amok ako ripot ka. Iso amay mayaten no adamot bukod ko akwarta. Anya? Ipamay sampay lang ti atensyon mo iti trabahom. Kan di mo liplipatan ti mangtag iti kwarta para kadagiti putot mo. Dito'y kami pailaang nga agnaed. At least, dito ayan ni tatang at the peace of mind ko. Ay nawaw! Di ka agbalin ako ripot. Ipangpangrunam ti kasapulan ti pamilyam. Laglagipem, at itao amang ipangpangruna iti pamilyana, kat isu ti pudno a responsable kan naimbag a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Nakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagawid mo gaya man day Amara, ngam awampay mo naramanak. Anya ti konam, Jovelyn, bakit? Nagawid din ni Mara akasinsin ko, ngam awampay naramanak kunak. Ay nawaw, saan nagabrod ti kasinsin mo, tapno adda ilibre na kada tayo? Kadagiti amamok nga OFW, kat isula ang tikas jay, Rafael. Anya kung maitakin ka. Sana mabalin ada kayo tag desisyon, no anya ti pangigastusan na iti kwartana. Saan ang mabindisyon ng tikas jay aklas iti tao lakay? Ay nawaw, Diyos kaya, tapno amum ti mapaspasamak, bakit? Ay na, Rafael, uray pupuutam. Saan ang mabindisyonan dagiti tao nga imot? Apay nga rod ang nagprogreso ti biyag damara ita, no saan daan na bindisyonan? Ay na, italaang day talakay. Dumteng to ti aldaw day Amara. Diyak amukin ka, bakit? Awan laang tinaramanam, nagadumot nga ibagbagam. Nagawid mo gaya mo ti OFW akasinsin mo si ka Jubiline. Idi pa'y napalabas alawas anana. Nagawid ng awampay naramanak. Anya, Uray biskwit la kumano iso. Awampay. nagtip-tipid siguro Ti damag kuide ka narigat ka no ti trabaho na ijay abroad. Kinaimo na laki di dayjay nana. Gaputan nag-abroad, panunutom mo tan nga adot kwarta na. Ay basta. Saan ngamin ati kasinsin ko ti pagsaritaan ta nana? Ay nadakas mo nga men ti rumrumwari tingiwat mau. Huston nana. Jak kayat amakangag iti anyaman amay papan iti kasinsin ko nga ex-OFW a feeling back na. Ay nawaw, unaklakit din no asino ti masabat ko. Sika magayam, Mara, kasinsin. Si kakit dimot kasinsin Jovelyn. Kaano ngay nga ilibre na kasinsin? Sipod na gawid ka kaawampay naramanak. Ha? Ilibre nakmat tapno maramanak ti bunga ti sakripisyong ije abroad. Ay, kwa kasinsin. Maditi agim imot kasinsin. Ibagbaga kon. Saan ang mabindisyonan ti tao nga imot? Sige. Ilibre ka, tapno awan maibagbagam kanya kasinsin. Kaano nga raod? Agpasyudad ka inton Lunes, saan ka di? Wan, adda ilakad ko a papeles. No kasta nga rod, mang restaurant ta ijay syudad inton Lunes. Ilibre ka. Kasta Iparaman nyo mo, tinagbanugan nyo. Agrubwata kon, Rafael, lakay. Ay nawaw, di ka pa'y mutnamigat, bakit? Saanan akasapulan, lakay. Ang mga numabisinan kay Jay, sigurado apila manin. Saanan ta ilibre nak ti kasinsin ko. Ingkari na amang restaurant kami ita. Asino akasinsin mo? Asino kumapay ngay, ti kasinsin ko nga ex-OFW ni Mara. Anya? Sigurado nga adu ti kwartana dayjay. Nagpalibre ka siguro kenkwanan niya. Ay nawaw, italaang matmanan lakay. Awan ti babain mo ang mga arami di tikas na. Urayam ti itid San kat asikat agdaw-dawat kalakwada. Nakababain ko nakmanin. Anya ko mati nakababaing, kat kasinsin ko mo dayjay. Ay na, magusto ak launay ti restaurant anang ipanam kanya kasinsin Mara. Nasaya at matnukas na kasinsin Jovelyn. Nanginan samat ti makan ditoy. Sakto lang. At ti menuda. Agpili ka no anya ti kayat mo akanan. Si kalatan ti umuna nga agpili kasinsin. Amo ko no anya ti order ko. Kasta ka day? Kat anya ti kayat mo akanan dita. Ibagam tap no maka-order tamatan. Day to'y latan kasinsin. Kanday to'y pay.
Daytoy pa'y gayam. Di talo ti order mo. Wen kasinsin. Kaya't ko aramanan amin, ngam day tatallo pa'y laang. Intun sumarunon ton ti daduma. Di mon samot ka ba ilan nga ibusan ti order mo kasinsin? Wen nga rod kasinsin. Nabsuga matan. I-take out mo latan Ibagak iti staff tay supot na. Ni, saanan kasinsin si kakik dimot? Di mo kaya't nga iyawid dayta kasinsin? Saanan kasinsin? Awan mo laang mga iyay balay. No di mo kaya't siyaklatan ti mangi take out kasinsin. Sayang mo dayta. Naa, take out na pa'y laang namin. Anya ti kunam kasinsin? Ti kunak, mayat no i-take out mo. Para iti aso ni uncle. Iraman ko mutin nga i-take out dagiti tulang ti manok. Sigurado ka kadi kasinsin. Wen kasinsin. Sayang mo't dayta no ibati talaang kat nabayadan mo. Okay. Si kalatang haruden at imang i-take out. Si katimang iyawid, tano siya, sa anak ang mahilig iti-take out kasinsin. At daing take out ko ama kantatang. Ha? Nang restaurant kami kan kasinsin Jovelyn itay. Kat saan mi ana ibos. Iso nga in take out kun agraman dagiti tulang. Para kadagiti aso yung. Kasta at timayat anak kaw. Sayang mate, no ibasura da lang dyan. Agraman ti in-order ni kasinsin Jovelyn asaan na ana ibos. Inyawid ko mutan tatang. Impatik out mo kumamot kinkwana. Sayang mate. Imbagak mo't kan kwa na. Ngam di na ngarod kaya tatang. Anya? Saan ka no ang mahilig iti take out? Kat gapot na masayangan ak unay iti binayadak. In take out kulatan. Tinapateg kitsan anarugay. Saan tatang? Saan to pa'y anakot ko ti tamaysa? Mabalin pa'y amakanday ta. Jay daduma para meten iti aso atarakan nyo. Hay na, jak amo akas jay gayam ti kasinsin ko nga XOFW lakay. Apay, mate? Nang restaurant kami nga rod itay, Kahit? in-take out na tinabati ang makan lakay. Ay, nawaw. Day talagang gayam kat. Intun sumaruno, sa anak ko na sumurot kang kwa na lakay. Nakababa inti kas jay nga aramid na. Ay, nawaw. Anya tinakababa ino in-take out na timakan anabati yo. Kat binayadan na mo't dayjay bakit? Hay na, inraman na nga in-take out dagiti tultulang lakay. No saan kayo ang mabain? Siyak, mabain naklaunay. Tas ikapay laang nga awan makukwarta na ti kasta. Agbain ka mamut bakit? Anya jay nadamag ka. Nagpalibri ka kano iti kasinsin mo, Joveline. Wen nana, in libridak iti may sa restaurant ijay syudad. Ngam kas jay mati inaramid na. Ay nawaw, anya tinaramid na. Kasta unay tibain ko kadagiti padami a customer ta in take out nakit din tinabati ang makan. Agraman to lang nana. Day talaan. Wen, Ay na, awan mo't makita kadakas iti inaramid na. nakababain nga raw ta in take out na paylaang. Di nakit di imbati ijay. Ay na, tapno ibagakan ka. Saan ang nakababa inti mangi take out? Nang runa no binayadam mo. Lumabasak pa'y, Uncle Orley. Dumagas ka ba atag kapita ka na kan? Ay na wow, sanan Uncle? Umay kakidin. At dani kasinsin mo mare ti kusina. Madama ti panagkapi na. Saanan Uncle? Ada nga lakad ko ita, agdardarasak. Kasta ka de. O sige, hinton maminsan tulaangan. Wen Uncle, umayak to makikapinukwa. Agpatuloy akon. Agan-anad ka kanakaan. Asino jay kinasarita yu itay tatang? Di kasinsin mo Jovelyn anak kaw. Apay ni kasinsin Jovelyn, anya timay na imbaga. Ewan mo't kit day. Limabas lang. Iso nga inayabak nga agkape. Ngam di na mo't kayat. Adda siguro lakad na tatang. Tinaibagam kanyak idikalman. Kit ng restaurant kayo adwa. Wan mo tatang. Ang mga mitnod na tinaisawang mo adi na nagustuhan. Awan mo tiamok tatang. Sigurado ka? Wan tatang. Agan nadak mo't. Sa anak akas kadagiti daduma dita. Nga oray na sakit kat isawang dalat ta.
Nasaya at Mike no kasta. Kung naklaki din na di yung nagkinawatan iti kasinsin mo. Iso adi na kaya't ti makikapit. Asino di kinasaritam, Rafael Lakay? Ni Tata Romeo Matdayjay, Anya ti imay na imbaga? agpapaskanda ka no Sabado. Imbitado tayaw. Wain, iso ti imay na imbaga kanya. Ay nawaw, nagsya atin no kasta. Malanitan man ang tibibig no kwa. Sigurado daytan, bakit? Talo adatakkel ababoy ka no ti partyenda. Ay nawaw, nagadun Lakay. Iso mapanta, tapno makaraman tamot Libre gid di ka. Wan Lakay, mapantadwa. Ay nawaw, apay nga imbasuram tinabati a karne kasinsin Jovelyn. Adda ka di parikot? Sayang mo't day di kasinsin. At damat supot ko dito eh. Ah, jak among adagayam supot mo dita. Inton sumaruno, di mo basta ibasbasura. Sayang timakan. No kayat mo, di alaak, tas sikat ti mangyawid. Wanin ano di mo kayat nga iyawin. Una yun dahito nga XOFW. Mahilig iti take out. Kaslag bibisin mo. Adda ka di bagbagam kasinsin? Ti kunak, isaganam ti supot mo. Taalaak ti imbasurak akarnino kayat mo nga iyawid. Madlaw mo't amasayangan kalaunay ngamin. Wan ata sayang mo't nga agpayso no maibasura laang kasinsin. At iti karni nga inyawid ko bakay. Ibatim dita ta ipritok inton madamdama. Si Kangay, awan inyawid mo? Awan Lakay. Ay nawa, ang mga no inbasura manayin. Imbasurak, ngam inalak mo laang tamasayangan mo ni Mara. Inted ko kang kwana. Na, agin babak ng kaman ngaminan bakit? Anya nga rod ti kayat mo nga aramidak? Ibulsak ti karne? Ay na, nakababain Lakay. Isuan na pan kay Jay, tapno makipangan bakit? Anya ko matipagbainam. Tapno ibagak kang ka, sa anak akas iti kasinsin ko ang mahilig iti take out. No sino pa'y awanan, isupay ti agin babak nang. Nakababain launay ti arami da kasta bakit? Nagawid kay mo't anasa pa idi nagpapaskenda rumyaw. Wan ata sa anak a komportable iti kaduak nana. Ay, anya ti kayat mo asawan. Sumurot-surot to ngamin ni Mara a kasinsin ko. Anya nga iti parikot ijay. Nakababain ata imbulsa na ti karni nga in take out na. Ah, ay nawaw. Uray siyak mo, at inyawid ko akarnay. Ay na, no siyak, saan ko amaramid ti kasta na nasabit. Anya, Nakababain launay kadagiti tattao a makakitkita. Sapay XOFW dayjay nana. Ipagarup ti kaduan abak nang dayjay akasinsin ko. Ti dida mo kat mahilig dayjay iti take out. day nga ugalim tinakababaeng Jubiline. Ay nawaw ka. Anya tigatanga Mara. Sa anak agumatang na nasabet. Anya ngay nga raw. At dala kayat ko asaludsuden kada kayo nana. Anya ngay day tanakaw. Adda ka di inyawid yu akarne, idi nagpapaskanda tatarom yun, nana. Ay wan, adda Adda in take out ko, tadyak mo't na bailan nga ibusan. Saan mo't adakas ti kasjay, saan ka di, nana? Saan tayo mo't atinakaw, day jay? Kasanumot nga min, nana. Nagaduti sa uti kasinsin ko. Ni Jubilin ka di manan. Wala na. Imbasura na ti karne asaan na ibos. Idiin nalak. Istoryaan nakit din iti sabali a tao. Ay talaga mo dayjay a babae. Di na amaw nga isaw tinakababain iti kastangar aramidan na. Nasayaat mo ta nakariing kan bakit? Apay ka di Lakay. Ada bisitam, Ay nawaw, asino ti bisitak? ni kasinsin mo Mara. Ada ka no tinapatag nga ibaganageng ka. Anya ka numanan? Mapan kay ti salas at agsarita kayo. Ay nawaw, pinastrak mo? Un ata kasinsin mo maday jay. Ay unay kan, kumkumpurmi mo ti paspastrakam dito'y balay. Ada siguro ti basol mo kenkwana, iso akas lamadanagan kalaunay. Ibagam iti day ta Amara, ama ditiriknak. Rumor ka gid din. At dalaan ka no tinapatag nga ibaganaken ka. Sikam gayam ti bisita kasinsen,
Siya nga rod kasinsin. Anya ti gagaram. Imayak ta napatagtibagakan ka. Ay na, makapadanag ka mo kasinsin. Anya ti ibagam aya. Mabalin ka di, adinak ibabain kadagiti kalugaran tayo. Ay nawaw. Saan mo't kasinsin? Ay nadi kan agulbud. Istoryaam kano kadagiti kalugaran tayo ang mahiligak iti take out. Ah, dayjay ka day. Saan adakas ti mangi take outan niya? Saan mo't kasinsin? Apay nga rod anadamag ko akas taunay kano ti katawam tunggal istoryaan na. Nay, saan mo't kasinsin? Ay nakasinsinди kan aglibak. Wano kayat mo nga ayabak ti witness tagsasarita tayo. Ah, ay kwa. Saanan akasapulan kasinsin? Siyak ti ayan ti bidot kasinsin. Pasensya kan Sorry. No kabain mo ti mangi take out, di na kam iramraman. Taligal mo ter aramidan mi. No sika, kat di ka masayangan iti makan, di na kam iramraman iti istorya. Naawatam? Uwan kasinsin. Agpapadatay lang arudan ang mamirmiraot, agin babak ng kapay lang amin. Una yun ay ati kasta, agbalbaliw ka man kasinsin. Ay, nawaw! Di mo sayangan ti makan numabain ka amang i-take out. Ikam iti patag ti tunggal bendisyon a mauawat mo. Tapno ad-adda a paraburan na kapay ti apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, jakmat makita ti manugang ken aputa karpyo lakay. Ada na pananda. Sa dinaw tinapananda, Iti ayan dahilan. Ada ka no tinapatagapagsaritaan da iti gayem na. ay una yan, tila papananda di a babae. Pero, apya gusto ti panagsasao, Maria bakay. Kay bagbagak lang akum kumpurmay ti papananda. Katuri si kaman. Dahil ta makikakarubat ang bumarabidan. Na, di nakikumkumpara iti dayjay a babae, tasaan kamay ngagpada. No di mo kaya ti may kumpara. Aguli magkalatang aminan. Awan mo tinakis nga aramidan di tao kang kakag. At dayay bagak, dinilaw ko lang Dahil tangarod ka. Dildilawam. Katawan mo tinakis nga aramidan di tao kang ka. Anya nga iti makunam, friend. Kayat mo ka di mat? Kayat ko, friend. Isupay mat ano adati maurnong ko. Iso na lang takas laawan wifi ijay balayo. Awan nga agpaiso, friend. Saan mabalin no agludak latan? Mabalin nga makatipid ka no adda wifi yo. Kasaritak nga rod nila kay ko, taagpakabit kami mat iti wifi. Nasaysaya at manen, friend. Adayo amay mayat no adda wifi. Barang umanugot nila kay ko, friend. Sige, ag-message kanto kanyak no kasano, ha? Wen, friend, ibagak kinila kay ko, taagpakabit kami adagos na umanugot lakit di When friend, ipalawag mo ana imbagkan kwa na. Tapno adamat aramidem kabayatan ti panangaw-awir mo iti anak yo. Anya tinapatay nga ibagambiyang kabagay. No okay laang ken ka, agpakabit tayo kumamat iti wifi, sander lakay. Ano-ano ti wifi?
Adda ngamin idijaya tigayem ko nga online at trabaho. Kaya't kukumamot nga ipadas. Amangan mo't na scam na ita bakit? Saan lakay? Awan ti mabayadan. Isupay mo't ati masapulak lakay. At dati amom nga agent, mabalin na kasarita tayo. Adda lakay, adda amok. Kasaritam to nga ron. Agin-inquire ka. Tapno ammo tayo, numano ti bayadan tayo iti binulan. Wen lakay. Agyaman naklaunay ata imanugot ka. Ay nawaw, kapilitan at akasapulam nga ron bakit? Saan mo ta mabalin alapdak ti planong? Tinapatag kat pagsayaatan ti pamilya. Agyaman nakmanen alakay. Nagasatak takas kang katinaasawa. Asinaw timawag ken ka Bianca. Dagiti mangikabit iti wifi nanang. Umayda ka no ita. Ah, mangikabit iti wifi ko na. Wen nanang. Agpakabit tayo manmet tapno saan tayo amarigatan. Isupay day tabay bayadan ti anak ko. Mausar tayo mula ang amin nanang. No ada ti wifi dito'y balay, saanan ang masapol nga agload tayo. Una, ng binulan samot nga adda mabayadan. Adda nga mas makatipid tayo. Anya ngay nga oras nga ikabit dati wifi. Urayan tayo laang nanang, paumay da kanumatan. Mala, si Kanti makaamo ang makisarita kadakwada. Wen nanang, di kay madanagan, tasyak ti sumango kadakwada. Anyaman nga tanti sumaruno abuya kaya. Ano ti aramida bakit? Ay nawaw, agsaludsod ka pailaan, kit-kit-kitam lang arudan. Yan niya. Der aramida ka, kas makita mag, agboy-boya ak iti cellphone ka. Sipod nagpakabit na biyang ka iti wifi. Kaday tamot na agbuy-buya at aramidam. Ay kagangay na, awan mo't na do mga aramidak. No kaya't mau agtugaw ka mo, tagbuya takiday. Napig sa ti signal ti wifi lakay. Ano ti buyan tangay? Kumpurmi ka, ano anya ti kayat mo? Aday ta, agpili ka tagbuya ta. Itong madamdamalagan. At dapat tinapatag nga aramidak. Di mo ten malmalpas day tangar aramidum. Masapul nga si kaswag tinatang amulak. Tapusan amapiste. Sayang mo na. Aywan kaya. Ipalagip mo to kinisander ti umada ni Adjudit ti kuryente tayo. Nakitam ka di ti bill ti kuryente tayo, sanderlakay? Wan bakit? Nakita kita eh. Apay ka di. Judith maggaya man no martes. Ay katbayadan yun bakit? Pangalaak iti pagbayad ko ngay. Kasayang pa lang ti kwarta ngayong paduling ko ken ka. Wen angarod lakay. Manutibil tayo aya. Nasurok asang aribo. Bayadam nga rodan. Tapno saan tayo maputdan bakit? Bayadak to no agpasentro ak. Wano saan, kasaritak ni Mari Helen, tabayadan na pa iti Gcash. Awam nga min Gcash ko. Adakin ka dayta bakit? Tinapatag kat mabayadam. Narigat mo't laang numaurnong. Tamangan numarigatan tayong agbayad. Due date gayam ti kuryente tayo inton martay sandara nakkaw. Wananang, nakita ko. At dansa mo nalipata manakaw. Ay nawang, anya tinalipatak nanang. Ti pagbayad ko Ay weng, adakin biyang ka. Iso ti agbayad? Siguro nanang. Ay siya kun ata sa anak mo't abisay. Awan aw-awirak nga ubeng. Ni bakit ko ti kasarita yung nanang. At dati kwartakin ko ana. Okay nga raw. Sige nanang, agrubuhatak mo't langin. Nasapakan sa mo't anakaw. Masapa ti trabaho mita. Da kayo mo't ti makisarita iti manugang yun. At da ka di aramida, Bianca nakaw. Saan anak kalaktiri daw, nanang? Sumrek kailaan. Anya ti masapul yaw. At da ka numot kan ka ti kwarta pagbayad tayo iti kuryentay. Isuta kwarta iti lamisaan, nanang. Apay ka day. Alaekon, ta siya kon ti makaamo nga agbayad. Ay nawaw. Sigurado kayo ka din, nanang. Wen, siya kon ti makaamo. Amok abisi ka ang mga awer iti apaw. Naimbag kanyak, tawan aw-awirak. Masangok ti mapan agbayad. Alaan nyo nga ti kwarta di talamisaan, nanang. Agyaman naklaunay. Awan anyaman na anak kaw. Mala, alaek nga rudan.
Kitaam ka di daytoy, bakit? Ay nawaw. Anya day tayo alakay. Kitaam, ano niya? Ha? Ay nawaw. Disconnection notice samag. Disconnection notice ngagpaysaw. Na, apay ngay akasta. Bakit? Agpudno ka man? Binayadam ka di ti kurente tayo, wanaw? Na, apay akasta ti panagkitam kanyak si kakarpyaw. Imbayad mo ka di ti kwarta nga inted ti manugang ta? Wanaw? Kano namitlo nga inted ni Bianca ti kwarta apagbayad tayo? Saan ka de? Ay ikwala kay. Anya? Imbayad mo, wano saan? Ay, adda sa bali anang usarak iti kwarta lakay. Ay, awan mo, bakit? Awanan na. Maputdan tayo laki di ti kurente, nukas ta lang. Namin ano-anang tigkay ti kwarta kin nanang, bakit? Namintalaw lakay. Nakitam ka di ti bil ti kurente tayo? Saan lakay? Ninanang mati mangiduldulin. Numano ti dawatan na, isula ang matitid ko kang kwana. Apay nga ron nga da disconnection notice tayo. Ay nawaw, awan amok di talakay. Basta inted ko ti kwarta kininanang. Oo na yun ni nanang. Ipirbirok na mo ti pagparikutan tayo. Kasaritam ni nanang mo lakay. Ang mga no ada ti sabali anang usaran na iti kwarta nga inted ko kang kwana. Sa dino tinapanan ni nanang, awan mo dito'y balay. Jak amo Urayim latan nga agawid. Iti kasta kat makapagsarita kayo adwa. Nanang, anya ti kayat asawan da ito'y a disconnection notice. Ay ikwa sandara nakaw. Anya, Kastoy nga may nanakaw. siguraduan nyo lang a valid reason ti bagayo kanya. Ay, adda sa bali anang usarak iti kwarta. Kasano tayo nga rudin ita? Naurnong ti bayadan tayo nanang. Ay, tsaka mo anak kaw. Anya tinangusaran nyo ti kwarta ya? Ay, sana mabalin nga ibagakan ka anak kaw. Kasano nga rudin? Putdan da tayo ni ti kurinti tayo. No, adda kwartam dita, bayadam kumapay laeng. Anya kay lakid di mangamina na ya. Di yung pa'y ngarud iba ka no anya tinangusaran nyo ti kwarta. Kasla adda parikot mo, Mari Bianca. Dandan ni maputdan kami iti kuryente mare. Anya? Day tatipudno. Ay, nawaw. Kasano ana pasamak ti kasta? Kunak man no ti katugangam ti agbaybayad. At damat inted mi apagbayad na mare. Ngam di mi amo no nangusaran na iti kwarta. Di namat nga rod kayat nga ibaga. Aguray ka. Adda nakitak a parcel ti katugangam iti ayan ni antik ako mare na. Kasta ka de? Wen, ijay mat niya ipagpa-deliver na dagiti parcel na. No kasta nga rod. Imbayad na iti parcel, ti pagbayad mi kuma iti kuryente. Nalabi ta kasta mare. Ay, naglukon ni nanang. Parcel matlagayan ti makagapo. No apay asaan na binayadan ti kuryente me. Nanang, pudno ka de? Ti anya anak kaw. Parcel ka no madgayam tinangibayadan nyo iti bayad kumati kurinti tayo. Ay ikwa anak. Ibagayo ti pudno. San asyak tululbudan nyo? Ay, uwan anak kaw. Naibayad ko iti parcel ko ti kwartayaw. Oo na yan, nanang. Ay, pasensya kayon Nailawan ngamin anak ko orderak. Hapay kami na kumkumpurmi ti order nyo No awan ti pagbayad yung, di kay agur order, nanang. Narigat mo ti kasta. Gastusin nyo ti kwarta para kumay ti kuryente tayo. Anya kayo matan. Bakit? Sikat ipangital ka kiti bayad ti kuryente tayo. Sige, lakay. Kasaritam ni Kumarem Helen. Ta isendalatan ni ti Gcash ti bayad tayo tapno malpasen. Narigat no maputdan tayo niya. Nagpudno ka din ni nanang kang kalakay. Way, imbayad na agpaiso iti parcel na ti kwarta nga inted mo kinkwana. Ay, hanya lakit di matan ni nanang. Iso adi mo italtalit kinkwana dito a kwarta Won lakay. Syaklatan ti makaamo nga agbayad, tapno sigurado ang mabayadan. Nasaysayat pa'y bakit? Di mo itid kin nanang, taamangan no bigla ang maputdan tayo. Datayo matlaang ti marigatan, numapasamak dayta. Ay nawaw, mangmangan ka? Ngam di mo mat ko nang ayabam ti manugang mo. Makaamumutin amangan mabisay. Ay nawaw,
Saan anasaya at ikasta agalad ti katugangan Kagurak launay day ta babae. Apay bay, Una, ta saan mo ten nga italag ti anak ta ti kwarta na kanya. anya kumati nam namaam, adang arod ni bakit na. Ay, oray pay. Di mo ibaga pag imunam ti manugang ta, ha? Sipod nagnaeday ta babae di tawi. Awanon, nagbaliwon ti amain. No maipapanmod iti bayad ti kuryente, di mo nam namaan nga italagda pa ti kwarta ken ka, kalpasan ti narabil mo. Sika ti nagbidot, iso nga agpakumbaba ka ba? Gimuran samatan ni nanang kanyak lakay. Ay no, kasanumot anay bagam ti kasta. Wen ata sa anak matan akasarsarita. Ne, mapay nga. Jak amo kay ni nanang mo. Nasakit siguro tinakam na idi siyak tinagbayad iti kuryente. Anya ayat isan ang maawatan ni nanang, kat saan mo't ngamin ang mapagtalakan. Anya nga tano lumasintay laangan lakay. Isong arod nga inparinovate ko ti balay, tapno adda pag nagdan tayo, bakit? Jak kayat ti makiap-apa lakay. Kanjak kayat aguraan nak ti inam. Ay nawaw, awan ti makagapo, tapno guraan da ka ni nanang. Kan may isa, kukwada ti balay, nga madamot gastos ko dito Siyak pa'y tinang iparinovate, kan datamot tagbaybayad iti bills tayo Nanang, agsarita tayo man pa'y, Ay, busy akita sander. napatagtibagak kada kayo. Anya day taaya. Gumurgura kayo kadi iti asawak. Ay nawaw. Sino tinangibagakan ka? Awan mo't kid Isulaan ngamin ti madlaw ko. Ay kwa. Ay saan mo itanakaw? Nupod no ti bagbagayo. Apay nga rod akas di trato yu kinbiyang ka nga asawa. Ay kwa anak At ko. dati makagapo. No apay asaan akong agtalag kada kayo. No kwarta ti saritaan nanang. Mabuti nga no sa bali manen ti pangigas-gastusan nyo iti kwarta. Anya. No saan nyo atratuan iti nasaya at ti manugang nyo. Mapilitan kami apumanaw iti daytoy abalay. Ay inay. Saan kumamatakas taa anak ko? No kasta nga ron. Tratuan nyo iti nasaya at ti manugang nyo. Saan kat nga iso ti papabasulin nyo? Biangka. Ayan ti apok nga inakaw. Nakaturogan nanang. Nasaya at mat nga rod no kasta. Tapno makainanaka mat. Wen nanang. Ayun gayam, nagtimpla ak iti Diyos. Ha? Agmerienda tayo pa'y. Umuna kayo latan nanang. Agmerienda akto numalpas kayo. Umay kakit din tagigidan tayo. Agur-urayin ni tatang yu ijay kusina. Okay. Kalaat mo't asiming puti katugangak. Anya nga tatinaknakan na. Nay, adda ka di parikaut. Napaulimag ka man akaw. Awan nanang. Adala na lagip ko. Okay kayo! Tagmerinda tayo! Umayon, lakay! Amom lakay. Inayabanak ni nanang nga agmerienda itay awan ka. No kasta nga ron. Mayat manen tilinangan nyo kininanang. Wen lakay. Nasayaat mo't nga ron ano kasta. Anya ti imbagam ken kwa na idi nagsarita kayo aya. Imbagak lang, mata pumanaw tayo no dakis si trato na ken ka. Anya? San lalakit di akayat apumanaw tayo. Iso akasta. Bumawbawi mo't tenkin ka bakit? Agyaman naklaunay alakay. Ngamin, saan ka akas iti daduma alalaki dita, nga awan bibiyang da kadagiti asawa da. Ni bakit mo't? Bulahan nakpailag. Pudnot ibagbagak anya. Saan nga amin alalaki kat isakit da dagiti asawa da. Nang runa no dagiti naganak dati ayan ti parikot. Siyempre, no asino tayo ti biddo. Iso ti bagbaga, bakit? Sapay la kumata agtalinaad tinasaya at alinangan mi iti inam. Sigurado daytan bakit? Am-ammok ti inak. Ay nawaw! Uray da tayo tinaganak, masapol la tamat nga agpakumbaba tayo. Nang runa pa'y no ammo tayo ada tayo mat tinagbidot. Surutan kan aramidan tayo ti maiparbang. Taday ta ti mangidalan kada tayo itinaragsak kan nasaya at abiyag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.
Agyaman kami, itiin kay panang tarabay.